Nina wikwatio kana museisia na mwithukisia wa Mutongo TV na Mutongo FM watindanesa muthenyani wa umuthi wa chumwa matuku 12 mwai wa thanthatu mwaka wa 2022 matuku 50 na muonza kana mithenya 50 na muonza etili nikenda ene ndima Kenya mathi 11 makanyuve atongoi kwa ilungu ingi ya miaka 5 kalibu kilunguni cha Ikumbi siasa para twithoima maundu ma UTETI ala methiwe maketika chumwani kima tuvikava Ikumbini umuthi wa chumwa tukamasisia umuthi kwina ndambuka kuwilembetania ukamba ndongo ya chama cha Wiper Dr. Savali Kalonzo wa Musyoka amuthoketie mugiti wa kivila cha Usumbi na Azimio wa Kenya Raila Odinga katikati wa atongoi angi vailembetani ya ukamba na alamethiwa maithiuka masinga matu mwala masi ngalikosea kuya athiriva maende na kuikunia maleve nitunenia maundu asu kati wa maundu angi alamethiwa maketika manifesto ya Azimio isomwe chuma ki na indi yethiwa yete kinene muno ndeni wa kinene kila kithiwevo ni yulu wa mitumba Raila kilone ethiwa anene yulu wa mitumba kiuni kithiwe chavikiana kueleka undungi ni avinzani ma Azimio na ala ni Kenya kwanza ni twitha twinene maundu asu kati wa maundu angi ala methiwe maikitika chumani ki chonde va Ikumbini nito erasas kithuku anzomo na indi aini makwa ni mavikie no umwe utevo bwana FM Fred Mbadha ni mukite enziani ndatika mbotho no twitha twikwatiania nake indi asu angi eli ateti ni mavikie va ndini wa studio tunena ni kwesela ili itatu kenda imwitano nambe utumeni mukuve vatendevi na ndini wa mitandao Facebook ni Mutongo TV Mutongo FM na Erastus Kithuku wa Nzomo na indi namba cia simu siva ukioni ngisaithia ndi munenga mwanya mwako na simu thesya wa TV nikendo saithia ni twegwa na wenda bya sitwa yaku umeteva na wene kulyo yiva kana woni yulwa wone nania wa muthenyani wa umuthi na indi ngaleko ya radio www.mutongofm.co.ke kuye KITUI na mawithu logonia na imwe na itatu katono itatu FM wingaleko sia MAKUENI ni yana katono ile FM ngaleko sia kwete itata veta na Kiswani ya idhoka na South Coast ni yana imwe na ile katono kenda ikiana kutwatia kukuonde wesaithia ni twa anena ni wafika ndeni wa Facebook Mutongo TV follow the page na we like na Mutongo FM na page ya Erastus Kithuku Nzomo na ndini wa YouTube ni Mutongo TV /FM official subscribe YouTube to live ndini wa YouTube Mutongo TV /FM na yu Ikumbi yetu avingwa atulikivoto sie kwechao na indi ndi muthocha ndini wa studio akatwambie vano kethe museisia mutavi masito maku na nuwa ndini wa maundu ma UTETI nigenda twambie masito mako nita wa ALFRED WENDI numite KITUI na wa KITUI ni thwa ngwigitania katika chama cha UDA ninye ni mwandiki wo katika ila tuita lobby groups cia UDA na indi bu KITUI ni coordinator ya maundu ma UDA bu KITUI Central Constituency. Wow, na indi ni wa mmanyane ya sana wavikia na kwiyelesia karibu sana usu ni wa mrengo wa Kenya kwanza chamani cha UDA mheshimiwa karibu sana na kwa masito ni ndani changamanzo mbunge wa MAKUENI langi ungamete kivila chasa na ndiasa Erastus weekend ndona na iko ni safari this year mwingo kutoka wa Germany another Brussels tatazo kanyo sala Ethiopia na international kaku nina mikutano ku na sefe kana kama MAKUENI kata na ikana school na mbona kiene samono kwete livoti yo nenda kutabya kana ka ujuke school kalaga kitua sini kuna ndio kitua sini kuma kuene bakubi na Watertown nangi nitenda asana swenge ka school na ila na te na there asaino manande na kuyumba na no manya yumba niche huwa balaba nini banatia na twa makwati yani nenge sana swenge ila siku school nisenda kana admission number nika form 1 na tayari wanenzie makanenge na ila mbesa sia CDF iteko none likaamo buko kadha kana kala koi nika school kondo uno nekienesa muno na Mutongo TV ni nekienesa kwetenge wesu na kenda wethe na kwani na memanya babisi wako amemanya na chief amanya na twashughulikia ngi na mwana usu at the school yes
Nende niki kesio muno kethane muno no sieta mbia suno mwana oso no naende school no tunegita ngeweso metenya mivuthu ina vitukie na ni tambia esio. Nende karibu sana bwana Wendi na mheshimiwa Maanzo. Karibu ingende ni wa kilungu cha kumbia siasa. Watu na mtabene kana kivila kiki vano ketheni cha FM Fred batha enziani ambia ndatika mbuthu nitwele atukwatiania nake inde nondo wa masa nitwambia tusonge atwethia otwende yakana ambia na bwana Wendi twambia ba kwa manifesto ya Azimio itino manifesto ya Azimio kutangaswa ni kwethiwe na maundu maingi methiwe maneno andu tambia twavika kwa maundu asu maingi ndene wa manifesto nuna methukisi wa mielwela ona miosi hata manifesto ya Azimio. Basically wazisia manifesto ya Azimio okay kwa woni wakwa ninoni ni men a lot of imitation manosi kila wasisia katika big four agenda sia our president ila nune ndia tha kana sindu isu na wethe wa miolotela uhuru wathite mwene nthi atana mikamilisha nitawoka thoka na ya miki katika agenda yake kana wethe ni waka kumimine abu wethe ani tuona ila handshake wendi ongamia maendeleo la maimekwe nikanoke wethe no amatha mwene nthi kwa kila ononi ebuno imitation baige ndukingo nona utonya kunenia yolwa manifesto tinaona kindu cha maana awe tatotaiwa sindu zizi ebunde ni sindu tutitwe ya thona siike kasi in most of katika serikali mbingi na nondo inyuta Kenya kwanza mwene sa kwamba tangasa manifesto niki no kona manifesto niki ukona manifesto yenyu ne tonya kwisaithia itonya otelia mwene ndera wasi eno ya Azimio vaikilu kitonya otelia mwene ndebo wasisia ndu Kenya kwanza twithirwe twikuna siasa situ ditwendete ba kwa mwene ndi ula wina thina pa elokuwa toyaze slogan itu ni kazi nitwendete banzi na manifesto itu ile kwisa kuma nukuona kana either itina mwene nthi nundu principle itu itumie economy banthi twambatite titume yuloto thete ku manifesto itu itho muno kwa mundu wa kawaida wa biashara itho itachi banthi ni kana twasia pesa mfukoni kana kila mundu theno wabikio ni silingi Mheshimiwa Maanzo deni wa manifesto ya Azimio wendeni wa Azimio kwa oyutila munethanza mara mu Azimio imu endeni wa Azimio na umondena akona deni wa campaign ya Azimio lembetania wakamba tutambito vikavo kila ketha kiende ya umonde manifesto ya Azimio mtu nikalite katika siama wa miaka mingi siama mbingi sia Kenya na siama siombe sitethe ya kusovia manifesto na kumani wandu chama cha ile kutwa hiwa na ndo meta National Democratic Institute NDI na patija mona UDA kita kwata momanisyo kuma kwa National Democratic Institute na ni kikundi kimwe NGO yumete kwa Europe itethe ya siama sina standard ila ikwendekana yulwanthi nijo na asa masya kisiasa ivyana ne kwa maundu maingi kwa ithio ndatu manyewe National Democratic Institute we makateta utwasi ama mona ibasha magala vumi the tatu magatia mamotethesya muka draft on a manifesto na ndia manifesto ya Mheshimiwa Raila Odinga lena somiwe posetwe manifesto ya Wiper yindeni nule kumela tatu wa accord na ila tena nasa na kila kinokia kuongelelwa yulu kidogo ni sindu ila sia Jubilee makwata na mazovia Azimio One Kenya kondo nicho manifesto ivya na ona ila wewa Kenya kwanza ya somayo ukona besi ndo itu tenye mbinge na manifesto ya siama sindo asili nundu pala ise obegwe siombe kito lobu no kimwe maget mugita hauka usu ise sindu ila inge mukonda kusu ise atachama na jese kana wasengele kana devolution it's no bottoms up devolution is from the grassroots na nige dijaitu ni President Kibaki na devolution ika implement wanezani mangavana
ni umina mathina maingi muno ala mendo ana ene mathina ma kiuo mathina mocha mathina manima na mathina maliu nundu mundu na kenda ndithwe no mpaka ene ndishu withe kila mundu ni wathukuma na nukuiba koti yes yo ndo lama iba koti ni mama tumaanthi ikwata mbesa cia kuiba mikobo le kobete ndika kwata mbesa cia kuendelea maundu mayo yo ni binda president Kibaki koti wai kwa muno ni ene ndi wethe ati na mbesa mbingi cia kukwata ya maundu maitu na wethe ibinda yu kukoba kwa ndi iko ndo manifesto yes manifesto no sio ndai sio obagwa na kitologo kimwe okay na ndo wa National Democratic Institute tuibuka manifesto wasi ya manifesto ya Wiper na hivyo manifesto ya ODM ku kuyala mogolania kuyala mo bese ya maingi mbe wa miongo ile siendeni wa azimio inedwe sio kwa ndeni wa sio ndai mameto no National Democratic Institute no kama ati with ya mai onge wa similar poverty eradication kisomo mo wau sindusio sindula ondo ona azara kale ze obitu ka the minister wa health wa agriculture isi ndani manifesto lakini ya manifesto ya ambaye zilio chamani kijitia kula na kada sindula ichama cha vandu chuke kumanenge mamina kosa usumbe na kaingi mazumbi mazao na manifesto desula kwa ndo manufacturing paindete manufacturing na bai mundu reza ka manufacturing ndo kubanda kahawa kana kubanda pamba ndio ndele banda pamba Kenya hii muona balandi tumita pamba wayo nesa kusobya material ba loko ndio ndele banda pamba kana kwa pamba kuna and then manufacturing formula no yimo debate line ndeto ina na yulu ande ne itu tumia BT cotton kana tutumia ela genetically modified cotton yes whether ina debate bingi ndo ela India mabandi ena hii by product lazima nengiwe ngombe zetu wazi yakwe lakini whether kuna argument kana no tutumia genetic information kana tuongelele manufacturing no ndo ndo mwa yulu okay ni sawa ndo pena tofauti nini muno tuvuka manifesto ndio kwa bwana Wendi utende na kwetela bwana FM nenda tunenie pese no bingi na neno ndino manifesto ya azimio vaneno amaundu ma witi maundu mane maundu maingi pyo indi veke ndo kineti yele na kindu kicha mitumba na wesa ithia inyuta Kenya kwanza kindu kiumwe na achosa nesa anawa kulia ndo ma azimio me asia mena wetaki unondo no mutenyani wa yotonie mheshimiwa Kalonzo Musyoka enga dekosia oloitoktok na kuoka jiado ayase kana Raila na asia Vakenya bakavyungua makambo ni makose uvyongwa weza ithia ngwisu sile sobe wa Vakenya nikenda enende maikwate kwa bei yendikana maikwate kwa laisi indi mulengo wa Kenya kwanza mwezi mwezi kana Raila enda komina mitumba na kiu mwetha moteo chosa nesa ni wateto sisia Raila ndo na neni inyuta Kenya kwanza mwe kuona kindu kicha kose uvya makambo ni Vakenya techo na maani asha tikicha kuwa sekretari ya mitumba wasisia mheshimiwa Raila kilo na nenie anethiwe muno kikumina ibiasala wa mutumba nundo anisia kana nitusobya kambuni situ ngwa situ isobeswe ba Kenya wasia production cost ya kusobya ngwa ba Kenya mutumba usuko ma silingi 200 silingi 800 nachijo tolea kiucho tolea nacho nela mutumbo su ubiga silingi 800 na ndo anini maka afford kuikuosa ba kambuni ni mo kama olije ba ke komba ukuma silingi 800 udi mbeza sie yulu no kwithwa mwendenzi ukwithwa no affect economy ito mutumbo uma abanza withwa we very cheap na be mundu ta afford na wina capital nditi no dio kosa no kanzia no kokela you anailwe kwete agenda yake in a different platform lakini tiko kati nite mitumba direct teka anisye katika manifesto yake nukubingwa kambuni sia kutangwa atotina biasala wa mitumba nundu Kenya kila mundu yeke ya mutumba unao it's very cheap it's affordable economy ya Kenya ni thukiwe in economic crisis ni yoto kwenda sobya kwi lo kwasia kana tokeke ngwasia ba Kenya ngwizi tulika manage kwa afford skimbwa sie yulu
nundu wa production cost ku uneni tosu kuma kwa ndongoi taisu utonya kwasia ni uneni utemusio nuneni utemusio na niwe kitumino ni ndongoi mbingi cia Kenya kwanza cialiana itongwe ni munini wa president Dr. William Ruto cialiana naguo nundu ende kwikitea mwene nthi withwe biashara ila tukuna ni tutho wa cindo na thwa munini na twitona thwa ungi ula mundu ungi utonya kwanisha na yetua na kindu mubuko ndokiutho wa silingi 90 na wita silingi ana kwitha watu wa silingi 10 ukwenda kuiba nyumba nukwenda kuiba other bills aya na kumwene ndisi wina woni wiva yulu wake unono ni kindu kila ketie kinene muno thini wa mitandao thini wa ndongo isia uteti muno Kenya kwanza meona kiu aje mheshimiwa MAANZO kicha ametumba mheshimiwa Kalonzo ni navi kiana kuweta undu wethi wa asia kuyeyo aitetea azimio yulu wa manifesto ya metumba kwa ni wa kuona mutongo ita Raila Odinga kunena ndeto taisu ane ni leto deliberately kana no nezi kilona anenae kana yo no by mistake kana alama motaa yolo ataimake ni moma na vikena kumwelo lucha nondo baby ndainge waite kana asla ni takataka baby ndawaisi na wewe zaidi yake no sonesa watosia Raila kunena ndeto mheshimiwa Raila na soma lake na ndikitwe nandu make na nenda na sia Kenya ingine ze ene mbunge ni katika kamiti ya trade industry and cooperatives na kamiti ingito delegated legislation katika trade nitenda kusisia EPZ no kathi EPZ ngwa iwona ajo they duma moingo ando ingi matese itumia wa Kenya EPZ lakini ituma wana order na ituma wa itena tax nondo kitaona ngatumi MAITU wea na material mayeto kwa lebo mbingi nzeo muno ngwa mzeo muno ila itumia wapa Kenya na ndo laba ko EPZ ni messy nazindo ana masupervisor makale muno na mabundi MAITU nimeona amatuma yangu nzeo muno na yuso mabasi ambao twawa kwa kampuni nadhani si sports kana ongwa sia kawaida shati yamba utwawa kwa kampuni kumoingo asia thawalwa kuyu nundongwa sia moingo yenda na season kwa sia sama na kwa sia yana kwembebo yuko ndo ngwa hizi zao sio kaingi kutewa ku sinda osia tumewe ku Kenya bingi sia sio na lebo isu bingi tumewa pa EPZ na ndo nenda ta moingo mno ndio na Barcelona ene the pepe nduka ya mtumba nduka Barcelona na ona German Berlin ene the nduka ya mtumba na ndo aina laini mno nduka nene mno na yu mtumba generator ada yu kwangela ndo mundu ni waendo atebo asungondo mekala yu zindu vyake makita umia na mainenga no mate kwa nduka hizi ya mtumba na iso kaingi inenga mana ingi ko ba okola no na inenga no kuma kanisani nanga no makanisani iyoka kuuta charity lakini yu nondo wa cost ya kuikua na meli ndi ba yusu kaasa bitwake komba nduma biashara na moyuma kosa la bauta metumba ko mundo sa ingi no wangwa ikaleo muyane akanengane kana mundo akendo atebo ikangwa shaka ikanenga no nando make na hiyo kitu kikaona ba Kenya mundu ndo atebo kana ndande kwenda kindu akanenge wandu wangi nondo mheshimiwa kidogo na mbogo kana wetu kana ngwa nisia nizia maiti yes nondo ona Raila ndo kueleza yo na kwa nondo zile au kwa ndo lande ndegenda ndepo washa kwa ikanenga no anadhana tina wa moyo muga na tina wa mwako moyo katinda zise wodo nanye ndio wa washa mtumba ndema mye yetatu nesile kathonzone na ya mwana ke bandu unaina mitumba mzio muno unateza na unaunga manodo no stage ni bado bani branjana kana ni dikwitu kuno ndo akambeni ye kanga ila mwana ke na mbonga mise na unga mana na umangale kuno na ambe mubuto no kuyane wa jeans ande na mwalange bana ibuna tho yele atatu nanye na ondo kanavi ko na kuma tena ndiano na te university no tanda kikomba kwa mitumba nazo ni vya sala huko naona ndo ingi wananeo ku mangara za ingi ndizo bwo ngali ndiki wangali safari check peslo mo kama bwa makueni ombeze kana omundu uno mrongo yito wa na kamba hiyo ya mheshimiwa tsana za kwa ina za yo mundu ndo yake wewe wana sati mbeani
ku mheshimiwa no kwatamba undu urena kana Raila ndana maanisha komina ngewa ya mitumba nikwatia undu kikoseka ni biashara wa mitumba ona ilate ambeo so byongwa ba Kenya ukethe abe andu amwe mendo nenga nongwa sio mana ngimenda uta angimenda unenga no ikatewe kando isizo bwa ba IPZ cia thimu ingo no socio zao cio ko ingi katika abeo na muno kathima kanisa sima muingo musungu nukile awo drop wake ona ndona tu we munene na wathiwe kama exercise wao la kilo kana wambea ukwa wao la kilo ngoira zite okwano manenga nayo mana pe kulora na nzongea kidogo no kitakwa bwana Wendi kwa ati yako ende pe kulora na nzongea ndeto taino Raila onena taitaki una atumie cha ngwizi tu mwa ndisia wafu maiti obaini aya ingi watumite taizu aselani takataka ndeto isu ke siasa nweze nisiose ka language ya siasa pe undula yosa wa ndenda kwa mwana siasa saa ingi no weta ndeto ikabetuka pangela kado mwana ko babu owino Gwando no nanga umunthe na ilate kuyara le ni mena Junet Mohamed na gwa bino na bwe binangene na ibaila na izie mbagate kakwata Raila Odinga cha mama tozekela tu twali to sakalo itundu zindu cia siasa zibenda na kau nana na nyuni wewe ni ana lazima disia ni apologize nundu yose kaneza ni ati ya nundu tunge pole nundu mutumia zinu wewe nana imono wewe ndo cia kwa cia vetuka lakini ndakwa katika kisiasa saa ingi mundu no weta ndeto ikabetuka na ni kwa jeba tutikele mheshimiwa Raila Odinga nuna neni ndeto ina betuka lakini wana neni ougo kone ougo lakini nina betukie ina betuka noze ko mundu asweka eka kana na ndikitwa katika manifesto nigwo kwa sisi sawa kwa utewa kikomba binge sisi ando matema na uzo mundu loku wa kendesi na nicho wale toto wangu isu dry cleaner kana ikapo wanesa usi silete kumoko ni mainge muno itesa tikuwa no dio yeke yaone aya ukwate ya ubena kindu wenda weta ibe kindu wenda weta nenda kwasia kana uneni usu wa Raila inayo uneni museo nundu wa sisia percentage andu maba ilobi masurvive ana mitumba lika Island sibano nela ni isienguini cia andu agu imashabi asala wa mitumba ni uthela wake komba andu maithoa it will affect our economy nundu andu mina kosa kaitu ikiangwa cia maiti manzo acio ni wo ugo acio ni wo ugo evidence mio no sioma kwa yanza twethe andu imetha mese twine evidence kana ciithwa cia andu makuite evidence no wailo rutabia ikani cia maiti ni mixture no tuika weba kana sinumie kwa maiti ndipasa ngwa suma gwa maiti emuku izila munene kwa mwene nthi ngoja no ngala sio banini nende tikile kana ne bana betukie ndeto dina betukie lakini asio ubwo la wogo enda mundu ndevo andu mone manenga na engwa icio thaba imundu wikia musi lakini wese kugitu twa baby homes twitete cia chokorani ona bumbe yange bebe ndo mheshimiwa Ruto ona newe wambezio nenyu uzu wa mitumba ona gaza ndo katika manifesto yake ukwenda tika manufacturing ba kwitu with engwa cia mitumba itekuka ko unweze ndokona ka baba ke itho kwa mundu uletwa ni kitinye gito kwa tutikila makaza mali kanu sasa inja ndo matenda ya tutikila lakini ugo ni kana ndo mundu ni wetwa na ni wathikwa na ndekwo ingi na tila sindana umangwa ile ikite aikwa ngo ile sia gaitwa ama wondro bune andu mo manda na president aimenda uthama ndo asungumeka la mathama ngite aimenda uthama bati ya mamizi nduzu cio thema kanenga maigua na nacio aya nenda mundu ulona moyane ya ndevo ko uzu no ugo no kweli no ni bati wa mina kilo kwenda weta yulo aba kwa mitumba nenda tu mene discussion hizo kone nuka mutumba yu tukwenda Raila ka withdraw ko tikaseo it's no point no tukwenda ka withdraw kwa mwene nthi no nabuthisie mwene nthi kumwe ukiangwa cia maiti aya akatu na mwene nthi me asiata mwene ndi musisi wa Mutongo TV na mwithikisi wa Mutongo FM ni kilungu cha ikumbia siasa twinake bwana ALFRED Wendi ni mwandiki wa chama cha UDA lobby groups kwa kaunti ya Kitui na mkwata nje wa chama kiwambia ni Kitui Central twinake mheshimiwa Daniel Kitonga MAANZO muyumbe wa kilembunge cha MAKUENI na mukiti wa kivela cha senator kaunti ni ya MAKUENI na chama cha Wiper no twende na kwetela bwana FM Fred Badha mutaalamu wetu wa maundu maki UTETI atutavie ngewa ya
oni wa siasa kuketha suai kana ni mbua twende na kunena kwisela ile itatu kenda imu itano na ambayo tumele mukuve vatendevi na ndeni wa Facebook ni Mutongwe TV, Mutongwe FM na Erastus Kithuku anzo mwendo like page isusi on this itatu na ndeni wa YouTube twi live ni ngona ndo ingi mendena kusisha vande wa YouTube subscribe kedhi wandu wa subscribe ni Mutongwe TV /FM official ngo sisi mautumani menyu na kwambia na Facebook ni sisi idi tutu kenda imu itano na ndisisi ya YouTube na ndiwasa simu ta itano nikenda twende nenda kuioneni wenyu bautu ambia yolo wa manifesto na yolo wa kiucha metumba tuambie na Gabs Kioko yasia kula yakwa ni ya Raila nake mundu nuitwa Samson Musyoka vauko ametumba Raila no na tukitie vathuku na nengi no neuye kio cha mwene ndi nake McMay fellow Felix yasia Felix Wambua Simon ni coming MCA wa Munyu ya the award kinle listen and follow in asanti no ula utambese osuya tawau yasia Ruto naende na Stevenson Biti yasia following mbele iko sawa na Kalonzo Manzo Tosha MAKUENI senator tuned Likoni massive uno etwa Nicholas Ndeti Cyrus Mokuti na yasia ni Cyrus Mokuti kuma Ongata Rongai Raila ajui shida za mwananchi wa kawaida kumaliza Mwitumba ni kumaliza wananchi wa chini na kemati ni Mutua yasia Manzo umundi mwakona siendo nae vyuko mavoko adriva mwiukita nginya dakika ya mwisho wana vala Kalonzo niwe uku mukita nidhasia ndatonya kwa kunia hivi kwa kunia hiwa vinya wavala ni wese waita eovo kwa kunia maleve wa vinya ni wese nsioka eovo mukavaloka aya Manzo no wevo no tutavya kiuchekeka kuya adriva ni kwethu wakwema ndo matema sio lameke kande ni wa rally ya Azimio 1 Kenya itongwe ni Raila Odinga na Kalonzo Musyoka na Tongwe ange chalo muse mulolongo na wapata kedhi ya MP wakwa Manzo wa kedhi wa Nicodemus Muganga yasia ngude mwinge tuifamwe kitonga I trust you are true leader nake mundu wetu wa Samson Musyoka yasia Raila etie uwekio nondo toka musakwa alilikane tuka musakwa alilikane na aitethia nendi ala meothe na muno ala angi meki ya ngwase ametumba okay nake mundu wetu wa Peter Wambua yaseke mutwa locked salimia Maanzo ni ngomba ochalo muse Ruto aliongelea mitumba before Kithuku hiyo clip there no spark nigimu heshima Maanzo etha wa nene unfortunately clip kwao indi nayo indi ningumililikana Raila no we utonya Kenya 5 no Kenya no tonya Kenya tuone mabadiliko sasa vundi mutambuki no va mwingi waita asanti ndio nosoma matumaini ona ni maingi muno Erastus mwano kava wajakoya uzambe kava wajakoya Michael Komu Zuki wanzuki ni asia pamoja ni ova salama Mombasa road ngelese Manzo muno vundi mutambuki no va mwingi nena soma matumaini usukule Manzo kuhusu wave ya wajakoya wanaichukulia aje ya Ruto Tosha Ruai tuko tunde Raila aliamuka akifaa suti sisi ukambani ni Ruto asla osiasia kura ya kwanga nenga Ruto nye Josephat mani Raila Tosha Ruto akedha opposition musio muno va Kenya Felix Motiko Kalonzo ako sawa kila mtu apigie mtu wake debe wa vinya Tosha Uzune Stevenson Biti enene akilacha akitiko monde ni toketevo Mitumba alichoma picture adriva tuenda waita okay haya Raila anenie na hivyo lakini nitumwekea lakini musumbe ni Ruto haya Martin Di Matthew ngelese Manzo haya osiyata wa Kayara Mutulani Emmanuel Kioko from Naivasha baba Tosha Emmanuel Kioko Jemo Willy Kitui tulia niko ndani Ruto ya sawa muno kedhia Manzo view naende mautumani 5 nikenda tumino kilelie rasa singeleze seneta wituku MAKUENI na wimwia tuka munenga ena mutula lakini asu lakini kitenda wili ndavosa musakwa Victor Musakmakau timu mpaka mwisho kilunguni ni engineer Kalonzo from Kitui nake Erastus Motulia yasema MAKUENI ukia tuko locked asanti naende atatu nikaenda tusome kanini we simu tuamboza simu gara mbosoma YouTube to be honest and sincere the man William Samoei Ruto is the better candidate for the next president
ezetwa Joseph Pastor baba tosha Janet Nduku na wa mudhiani kenda tu YouTube measiata kura yakwa nganenga Ruto Josephat Musani na hindi ndambite kusoma ngaliko ya YouTube yakandisoma otumani wivano halika oyu kedia manzo sana mukunite sindonesa kuma yulu mbakandi niki ya mutumba yura ila ni wana ngivyo usietwa mbete eta wa David Munyao esikie na wadhi wa mbete ni mwini wa gospel na hindi yakandisi YouTube na yo mwasiata na kwa kedhandu eso subscribe YouTube ni Mutongo TV /FM official kati we na wabamu ya siata unaena nyosuwa mitumba niona uetie odhina muno chama ni UDA Raila manifesto yake ndiko Justin Ndonye nake ambeyo kuna simu namba ya simu ivukioni na minosoma matumani vano bakuve 10 nenda koza simu 5 felo mwache ya Raila whether abana haya manzo hapo sawa Raila tose Benson Makudhu Eric Mutisia Raila vaikendo waile ku apologize ukweli nekana twiki ya metumba mbinge ila ni ya maiti Raila tosha manzo Senator Makueni uzeto Eric Mutisia na kentu kinzi ya segedese manzo muno na kura sia kadha mboni twaise nisiage peta wao mwezi kadha mboni kuni nenziani wapitoka hapa mzweni wendete kambi Bernard Mutua irasa sini mwene nesa ni ba wote town na nye aba kwa Raila aneke na nengi siasa ni utuma uinena ukavetia ni kwatia ni kwata manzo kuoko tweetikele makosa medhiwa na Raila apologize nake Francis Mutua Ruto tosha Steven Isika asia manzo waisie tuma yechuthi kwa waendie ata manzo no twelezia ono yazewe wameye ni muguma ya chuthi wole kwa waendie ata mwasi wakenge azimio Jose Munanda kura kwa Ruto nake mundono witwa Ndalani asia azimio tosha yes kanini aya sekandi some motumani atano toze simoni wa mukonete muno kanini ne director wakwa hakuna ya musio Wajakoya for wise people ona manzo ni wese onoetwa Erastus Mutua nake Felix Mosawe yase manzo isoviani na na mbao azimionated okay Peter Itute UDA well represented nitoa Itute Peter Sara Kilonzo Ruto started hiyo kitu ya mitumba azuya ze Ruto no hambeze ngewa ya mitumba Wajakoya no president wa katano wa Kenya Brian Mutesia kuma masaku haya George Wajakoya kwanza ziete thina muno a trend muno kwa mitandao Raila kielelo chake ni kumesia mundu wa klasi chande Cosmas Mulunja Mutua na andwele nikenda no simu nobody can convince me to vote for Raila Ruto damu ozeto Morris Mwendwa na wa muthia the truth is better nothing to apologize baba the fifth ozeto Peter Mulei ende atoze simu tu wando basi muno wame asiata unena nyama umundi kila twende naona ni selo manifesto na muno kiucha mitumba wecho sana tutambito kwa nengea wambe no nenge simu yambe hello Mutongoi hello ndio mwewa aya nengonge akakwe yithu kesa TV ni tafadhali hello Mutongoi ni wasembo su wako na simu umesia hello Mutongoi no hello yerasa jatindata nesa tu iwe atinda nesai iongelanga wasia nena na Julia chwa munyoki kuma kuno mwingi waita cha kwa nenda kwa chati manifesto ya Raila kuhusu metumba kendo ke Raila nawe to serious yo ndo mochona no twate no kendo jama manzo wawe to na kitio weto ndwandu ama chata maine to ko kweta chini ikondwa no meka jo serious na ni baji nateka leo no metumba no twekiana ko bito mwingi twate no Raila ngeze cha tongo ya timono asante aya toze simwenge hello Mutongoi hello what in data yena tinaneta yiwe andama hello eto kwiwendea andame kwa Raila no nane ni nae
ayundu kunejo mundu ila anane nieta mwanasiasa na wanasiasa no alamwe ima ulumonde matwaza ameka na webikisia mundu imanza yes ni wane na pia kindu kiji umanite na Ruto kuma mpo na kunena kwa Ruto ila wane nye muma yao na uto lakini kwao ili mekuona la ila aneki kambuni ikabingwa yes ila wewa etinzete zili kuna maundu aspi tinzete ya kiriza kuindasteria tinzio kambuni zio mbeni basi yangu na wa teto zise t-shirt maingi maumagu kuna wewe ya lele njo kendo ya nao ite okay kwa mundu zio na mate ona mamuita kutayano na kipiki ona customer ili kuwa komba mutamutumba au ila miongo nana okay kwa makambu ni Kenya tuena mwa watu kuzeo vichangu asante nyenge nondo ne iko aya akatoza simu ingia katatu tosa simu 5 hello Mutongoi hello Mutongoi wati ndata we nazaji ya lasta kalipo bae kuombene asante si njona kani mwando na bamu tuwandi yelezi atongo yesu muno mageleka ya kinando na kwasia ngeweno ya mutumba yerede dina mitandao na kuwa nduni mzee anane nyene zabi nondo umanzo wasia nguzizi razisi andu metiwe na mitumba tiyo ikala kyandu Kenya nondo ibinde ya corona mitumba tiyo na vingiwe he mundu na ndiye muti ndazima na teza imana pia nisa so kizino siasa zipo kwa Ruto nondo so I think evanda na nyandarwa nsisia naiba anaisie ngwile siuma nzani sio bingwa nikenda makambuni nazo gwekena na ndo maitu makwate uya ngo ne kulide kwani mitumba kwa yuma nyandarwa kana kwa yuma agirinyara so mitumba yuma onza nondo manzo ile zetu tumia bana itungwa basi serikali no isi obyeto ikate ombeza nzio ando mageti yangu anzao na isi mitumba inyanga nondo asunguluma senenga na totete binyanga andala ne kwa ndotete so je ni ajira ila niwetu kwete na vya mwana wako je manzo atia zetu maecho diko bana nzi hata takini tujuma yetu diteri acha songa so tayo tiki yake yetu diko kwa nyamo kwa manzo na kwa ati yetu una tuitara ila asante aya toze simu ingia kana tiwa akana hello Mutongoi halo wati ndata ndaneza tuenenda na hukuma va kalibu ikuombeni ungeze manzo bauna Rageleka Edwa bwana ALFRED WENDI na hapa ni Man City na New York vera karibu mno Man City lakini kitu nenge tikwa manzo tiwa MAKUENI kila kivo manzo tiwa muya hii ena mutula kwa za manager flow tene asante halo asante nena nake halo manzo na kwewa india kweyu na kula kama nenge kula tene mubea muno na hivi sima undumeni mutwa ikazya meza onakutika bandu bamuna bye mu kuma ya chose bawita muna atubalukilwa bayinza kinenge to komesya no kuza byoyu kila kiboi yes bamunenga wena mutula bayu lutwenda okunwachimio twenda okunoshuliye mukatu weke yabu aya asante aya sindi sio kama manifesto ya azimio hii sema binye nazo miwe nona joka nai dona tabaka mitumba ni kutila mitumba yule kindu nani ni kila mundu aligwa ka undu ando makwati wa bindu ya magazi ya uma kamutete ya uno ni kindu nani ni kila mundu aligwa aya kingi tubo uwa ati wa kwaza utimite na mutiakilekano kwa wa maisha yes auno kandika to no muchome ogebya kula no sia kwake aya kandika lona weche nika unazia mundu wo mbeka nenga wondikiza ndatu mundu lote wiya na byo ka abindu ka aje baka nenga wa milioni ile dona ba uno na odiliango inge
kwa kila kivo hivi ando mambo ni mutula na mambo ni vitu hizi lakini kufungi kutuwekea hiyo ule manifesto kuma kipeta ni wewe ndo manifesto aya tose simu ingi Jackson Moiso yasema MAANZO tosha Javed Cheti Wanjakoya niona ina vinya hello mutongoi ni wasemba mandhonge bau hello mutongoi hello what data na zavyo tuinena na ukuma va na Moses Mwangangi kuma bana mbu Mwangangi uka ete woni wa vyolwa onena nyamo monde ambongere jamanzo muno na ketheka akakuitikeza TV kama je kiwa nzinyo tu mtongo wa nzinyo na neni ni cha ukweli na ndiko na vena makosa one kakila kiwo no ndo anduma Kenya kwanza maana mwelewe naye kilango enda wataja mwajimi wazu wa UNDA ni kana neke kuvua nzinyo lakini ano kuunga mawe ano kabini akivila yake muno na kwe kudikela ngawezi na nene ni mwajimiwa wa anzinyo asante na muthanyonge wako nasi mundu ga yethukese TV ni tungamenya kusimu tuo aya twambe ungamenya ku ni mwethukese ene ndi mawoni ma ene ndi mweshima MAANZO ve makole maingi wako ndo wezi kale kivila kivinda ingi weyi ene tikana mukama ya chuthi maya olwa watu na mwetelete muno bayo nitunenda kuiko muno na muno ni wese ngawa ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwenda era ni MAITU ya Raila ina uito mwingi muno na kwa itumi tuneka masabu kwa siasa anenge kumatana ni naisi usumbi wa Kenya ukasindwa ni mundula ndo nakula binga ingi kwanza mpaka nengi kwesela Central Kenya na kitu mmoja kweta nene kadile mikutano mingi muno onenge nanda utuko guombe samia kindu kina muno ila isitwa ya matha karua yo kiana nwese onaitu kwa One Kenya Alliance no tona tuka deputy vitu na ila twetha penalty munenange wethia matha karua nene ila no kia wote makuene na naibo sio nake nune silia muno nune telile muno ayesa kulika azimio na newe aichonjo muno na email isheria kana nini ulikana na yu tadutesema nina mheshimiwa Mutula na tukalichakio wanondo ni journalist wese ku analyze maundu nesa ntunenda kindu kite changu cha mukamba nundu nikuimo tatangazi wasindu hiki ndo mwandikanite nundu siasa ile awona ila mwandikanite kindu tunenda kindu withie kindu kiwetangwa na Kenya na maili tenda machene muno azimio yuka kaungamia andu ana mayo na nilikwenda jitu wakola kauona kuya the river utambiro thibu mheshimiwa ndikire ngutunge tina buba kwandikania be mwanyo yu wa chief cabinet secretary na no iwe kibina kamwe oinena waise kana mwanyo zo yekatiba ne kuno kindo chanze ni mwenda chief kakendoli ke katiba mwana andikani na kendoli ke katiba no mbaka mbe wambe ndo we minister wa kindu kingi ko ndo we minister wa interior kana we minister wa foreign affairs you serikali ya mina usaupa you ende no to chief secretary kwa la presidential order lakini ndoto mana eziyetwa parliament ya chief secretary kuna mpaka wewe ndoto na we Martha Karua deputy president and the minister for constitutional affairs kuna mpaka wewe the chief secretary and the minister for foreign affairs or minister for interior or minister for home affairs obaini ko wewe ndio akamba kana mheshimiwa Kalonzo no tonya kwitha minister lazima wambe no tonya cabinet secretary katika katiba lake hapo no lazima wambe tuka cabinet secretary na ndio watu cabinet secretary ndio hivyo kanenebwe na presidential order kuna na kwa presidential order kutuka mbunge na kukaenda kutolewa overlook na nokatuka wapi kutolewa watu wa kotini ndio la kas inatoiwe kotini sio ndio inatukikie ni unconstitutional kana yate katiba ka Kenya ila CS lakini patu ka judgment isu ni za ungamwa
Yinaila corona yethela nundu wa wea musio ulamasi Dr. Masi ukunida ekas wa health Masi Mwangangi nundu wa wea wa Dr. Masi Mwangangi chundi joge natumie kas itaunga endo kwesela kotini siya tenda sionga na amba kas ne illegal ona chief cabinet secretary ne illegal lakini tunenda with ne alingwa na mea nukenda no kindo changu cha kisiasa njoke tumimo noma ya chote tu nendo songe bitu aba uchuzi geza usonjwa gina tayari kuma yana nenge no kona aundo no ka maundo mapyo pamono namba otumu ndezi anza yuna kwa no kana namba otumu inondo wachumona umandie wa umeze waidi namba odi Germany inazokana di Brussels inazokana di Ethiopia kana niwe weto maana ya nenge kamba ibitha wachumando maumandie mono utuma katando abwe teto mitoko kwa MAKUENI wa ripoti ba ilobi kula passport ba wa wenda kene omunde huyo diuke kenana keno wetha no kindu kibata mikutano la inaenda tena mikutano ibata na ina mambunge angekuma duniani na ina ona president wa there Hungary we miaka miongo na nena mundu muka naona chief guest na benge wana Ukraine na Russia. Economy na Russia na undu siana mbinge jusi ndira matuani siana kitete kuthi yani mona siana simba mukosa musimuka ya mwe kwenye mukanenga luna muka twa school kuno kitu keito mono yo lwande asante mono na ndi beke no kwenda aweta bwana Wendi beke no kwenda aweta yes pesuwa mheshimiwa MAANZO wana nditi dalili ya kuoka kwa Kenya kwanza wewe watu mwetele muno ndio tune expect hata makwasi ambaye ya mukamba kuona maikie kwasi ambaye ya mukamba maikie kwasi ambaye ya mukamba nondo Kalonzo mheshimiwa no aneni Asia ndaka support Raila tarani nimeitinge yeye dha kamba tu no waize ndaka Kenya kuisha ti sawa no waize ndaka Kenya kwanza wa Kenya kwanza lakini waisia kananda kaimbwa rani nimeitua Raila hizi tunai na high ops kana Kalonzo tuwa wa Kenya kwanza nuko iko negotiate ambaye amukamba kibila kinene baya of which tuina imani kana kibila kie wathiwe itapena kibelenge kie katika katiba MAANZO ndaeleza ona musale anenge ojake kwanza ndicho kithukangu chama sale anijo tusiye ambaye amukamba muno kila kikuka kukuitu kutu ina assurity kana bakuma kindu yes kwi mana abalukile mbaye amukamba na ni watu ukula si amukamba nundu tuna abalukilwe tukonie ruto kula nikana withwe nimewame anie kibelenge kino ne kabano yes kuka Kalonzo ali ako kanyu muna mwetele muno so no emia kuka tona mbaye neyo wewe zao namba ya mugamba ni aye pio ni mheshimiwa muthamanu na tuone tienze yanze karibu muno bana FM FM ni wezo bika no kurabia azelewa ko tika kawaida yake onziane naenda ni kwa tena amina keu naenda muno msesi mheshimiwa MAANZO nijaleta usongo wa nundu no simbe kura ni siri na kele serikali sawa bwana siama katatu ndo lasimithia mundu kulika chama fulani kana kingi kana peke ndo na weta wasizio ndo yu azimio ndena ovanga siasa siake na kiuno kena to ni mheshimiwa Martha Karua uyithe andu ma azimio maungamite ana na mundu wa UDA nomwe ko kundu kwingi Kenya azimio ya leo bangethia mubango wa candidates ubwo ne kana mheshimiwa Ruto akaenda na mbunge aingi muno pyo na serikali na mbunge kiuno ugetekela keu ni ngwetekela serikali na mbunge nundo enda na mbunge ingi akamba onye speaker na inyuba ayosa machia mbunge siele no yeye abaiki cha serikali cha Raila Odinga kibetatu kia president atambete kunena na mheshimiwa Ruto kwa hiyo baba tutathobika ingi na nicho naona ati the share of government para na bika ingi ugethe no kwikawa handshake ingi nundu babika ba una Ruto akase and the share of government and nusu serikali anda ba nusu serikali ba serikali hizo kuzi nduzucho ndani sasa ile tendo TCCA na ni kwati andu mazi miono mekwe kwesa kwekalambi medical na zoni abo ndio muno aniti mwana ngani kula muno kuuma town ngani ko sia cost ilobi kundu kwa cosmopolitan cha kosi to katune eneke cha songo nondo yo katika mawakili alama ende na kutetea songo nito katune eneke lakini ndimena na kunike nano ke balabe bwana MBATHA nondo ni wapika naende karibu wenge bwana MBATHA waraze mheshimiwa MAANZO wazi azimio ne makwenda mekalende maswane keja zoni wata webunde ne na tewo mondo senior abo no ethi to mataita yolo age kana
weko ukina kwa tiela mheshimiwa Martha Karua nokie kwa hawata na netikela na itu kana ni pali tawo kwa bandu ballot paper tana printiwa andu maazimio makekala hapa ni popular candidate kana ngambezo sia kuna kana ngiazimio chances sia kuisaposa ayumbe lakini withi ni ya bangi ni sa ta undu coalition undu tumesawita ni tona utuma maundu ama mathukana ni tona kula kwitikelana na mheshimiwa Ruto vyo kwasi ndo bingi lakini tasi ya pandu bamwe uende neza ninga likwesi ya kupangithia nundu wa thia ndani Western Kenya withia musale ani munenge mwanya edwani ni kula kwa yani partners mo mayo biniani yaku maiko whether UDA kuundi ungametia mundu lakini ije yu tuungamanisi andu kila bandu whether you ndo mwinete Raila Odinga lakini baamu kwenda utilangana kwati ya kuni kwa otwelese ni kwa tunene yulwa kila chake kwa monde twene ne ayu yulwa ikambeni sia umonde none na makula ka uta yulwa keu na ndi mundo musesia mpata none wafika kwala mungu na ya bwana FM eba FM utindi ana bwana Erastus nenda okuyakana atinda nesa na chuma chu nitindite nesa nitonga mubya kwanga inondo nonzobete netia ate MAITU education na sia weke onondo ina selewa banini pe ondo nene wewe kanisa na wakwange binda ate oindi ntwaine mepe opata withi na minane na ilokuka na nondo musungwa asia ende onaoka sele yangu abanini ni wa ilokubika ne kota keu yuko better late than never wenda kwazi ne kwadi ni mwandekea chuma gene ndembe yokamba na manaka na batengu ikumbi na ati yingi yasiye yingi na education yingi ma mutongo FM alama ati ya ikumbi pe kunde na ngale kwa ya kiu ne kwati ne ngale kwa ya Mombasa Road kiu na kwa manina makai kuna mewe moyo muno kwa na FM na mambia na vikabani ke vie mheshimiwa MAANZO na mama kwete kwoko ngale kwa senator na fa panelist lange na Erastus yende na kumambia ni ugethi muno ni tho imondareta museo kwa Benjamin Wambua ana mabuna inganisha ngale kwa yenge kwa mutongo yuko ya KITUI pano beta wa mubitha na Yesu kwa Kelui na komana na ati bawe ingi muno na mewe moyo kukomana na FM na ati magumambia netengeri ba matongo iwe ni Yakobo akamonzio na mambia patengu KITUI KITUI pe ondumo ne kikiona museo wa mheshimiwa MAANZO ila nomination mwana kala atile ya nani ya kwithwa malombe ate obingi so with no eva thanguni mana mbio ndo na make na sanondo patengu ni manenda mheshimiwa malombe hebo kana withie maizindana na alame hebo maizindana nimetha mena mundu o mekwenda hebo ta mutongo iwo ko ati MAITU asia education yuni na bikaba na neba ninye FM Fred Mbadha ula mutaalamu UTETI no tongo wakwiye kana nindo na kutabia kana une kuketha sua kana kuketha mbua ya UTETI no tongo na yudi na ligabaye kumbeni onakutwika ni muzele yanga ondateka nini undozwe okutabia une na uke weobo na ne kwaje bebinde yakwika kiu ayo uri na uthoja na makaya zuo nde pamana alama area ya Mbakazi onde nina matinea we matinea twambe yobo none manifesto ya azimio twithire twambe yabuna atongo ya nona twanene okitwete yumala itutulike kondone kungirondo ni wabika wa twithire lobo utambete umala piu Erastus no akangete kilano na FM kuno kwa second kuno kwa ndani Erastus we mukumia muno bado nayo ukia mashambiki maingi na nakuma Mombasa Road na manambia ana mwana ke omwata Erastus mutu utenye muno nda akukia suti na zataku mambia ni ukethie muno na mwana ke mama thanga wita obadia na ndikuya muno mota andie kanisa neri FM ni mutumia munene muno wa kanisa kuwe pipeline
ni wa thoka je muzumbi uru Kenyatta ona kwanje atambite kala ba nje ni ligai kanisa no ni mo bya muno kwa mashabiki onthe ala mebata na Ikumbi na ala mebata na itu nondo twitha abana ondo wenyu bana FM manifesto yesu ni nendi we also na uito muno ni enendi na tongo muno ma Kenya kwanza na ti manifesto yonthe be muzezi wa mwako na simu asekicha kana poachers maketha makobo maketha na kifungo cha maisha ile kija mutumba nikithiwe jete unenanya muno yubana FM tayo mutaalamu atosi oneni tosu ke siasa oneni usu wa Raila watosi jana twa yume maoneni wange we oneni unge waumisie yoloa asla asla ni takataka kinu nawe ti yoloa maiti na ketho kete oswa nesa watosi ani ataimagi no mutaite na hii kana Raila maondo asu eka we mwene akwenda kana ndethi wa esi aiweta sindu cia muthemba tesu ile itonya kwete unenanya toyo wende nondo oyu kuma manifesto ya Azimio atangazo mitumba ni waithetwa yenene wani ateti muno ma Kenya kwanza mbiko monde nenda ukutabyo undu ambe no sio kwithwa Azimio mananenganie kindu gwetwa manifesto na ithie otaene nde ma ndino itu ya Kenya nitukwenda withie nituona manifesto cia masio teti na atongo yala mekwenda gwetha matongo ece Kenya na pe kindu kimwe tethwa ateti arite tukwenda kuendea na ukika ona gutwika manifesto ni wetawa nitukwenda kwatia manifesto tika manai yo gutwika muteti yu athanie ki kyo nikikitwe nundu no usio mundu asakwa mutongoi asakwa kamana asakuiwe nundu asindu ila watabitie nende na ni waile kusika yue tuge ba kwa manifesto ya Azimio nya manifesto ya Azimio ni na sieise undu manengania manifesto yo na nini wiye ouweta monango ngaliko ila ingi si ubinga Azimio nisi unena muno yulwa metumba nondo ni kwaja kana metumba ni industry mwe ikwati yandwa ingi muno na ni yaile kuwekana nayo ikaendeya undu yaile kwithayendeje indi yunenda kuutabisya ba na utaalamu na ta mundu wikite economics undu usu ndukatete kwikiwa uteti yusu newi ndwaile kwikiwa uteti nundu yu onamba kana manifesto ya Azimio kwa tinene kindu kimwe kitawa yunenda unenga yumwenende umani wake kindu kitawa value chain yani undu sindu siateania siongelete lato chucho twita value chain undu sindu siateania tikambia ki cha shilingi 5 kikathimbe kikatwika shilingi 10 kikimbe ikatwika 15 chamba tete yu ne utabia nesa mutumba ni ngwaiva ese obetwenza na yuka kupika Kenya tamuyo wa mwiso kila kita wa finished product na dhiki ya mundu lawe dha hithoosya sales person mulawe dha hithoosya ni wa ulika wiane na hithoosya mutumba na hili chambesa katika value chain nendo otabia mundu la ukwiwe kila ti unenda anoloto na kuatia kana undu usu utethasya o mundu umwe nake mundu usu ni wipa nula yu ukwete kuthoosya kiu katika value chain nguwa twaile kukulania nguwa yuma hapa nikana ziso twika nguwa na katika i value chain ila twabikiwa ni mutumba pala yuma ko bikabali zingwa value chain isu andwala mevu beza ila sibu nilikete mepukone sia andwala meba Kenya no zungio ni aye nethani tukwenda mundu museo wa kuamucha economy lati nayo ya kuamucha ukwati ulati nawo ni waile kuelewa ni kindu kita wa value chain ona andu mambo to mabu ningweso mata yati inge mata nendo mata pyo kindu kila nyengwisilia ona kaundi ne kwata exact anaisiata lakini kindu kila ngwisilia chele kwa kana nene awanati pe mubandi wa banda abamba na kuma no bandi wa bamba ulose basyangwa ula useo basyangwa undu usu nundu ni wako na kaundi sio kamba kwanza kaundi sio kamba twambia bau pamba waipo mundu pe mundu akwata ambesa weta wa muhimi
Yes. Na muemi akwat andu aingi ala meba Kenya ni utavya nesa ketha nitwosete uemi kwanzia thimana kwe andu aingi muno maile kwetha maiza na uemi thila tusiaitie mutumba ta mutumba tangwa ya mwiso nendo ukutavya kuma muemine ula uima mubandi mukethi ula weta ya mundani ula etha akwite ula palasio kawa bathukaniwa engineering nendo ukutavya andu azu o the temate yani. Netha ni tukwenda kukilia ukwati wa nthi zela ya kukilia ukwati wa nthi etha thila isi tukatike kulia ati twaile kwikata twaile kumanda undu andu aingi undu batonye kama ile kwitha meno kwati na nzezu ni miau zia isu nye apa kwa tamutaalamu nienda kwasia ula unanena yulua upo wa mutumba na undusu wonde aile kwitha anaisi ati na ndisi kandi wona isi yune na ata mutaalamu aile kwitha anaisi niti kwenda titungie uimi wa pamba ula wa munene muno sindu sieta plantations anaisi no ba Kenya with na Iwanda sio byongwe seria ni sia empower ni sia ku empowered ngendo seria ane ndingi ni makwata we ya thani ya mabamba imatwa bamba bo ngwa ni sia sio ba Kenya locally ni mubea anaisi na ngwa ni ya sio ba locally tho ethwa ni tumisie mutumba nza na woka wabika ba undu wambe uthowetu inza ukakuwa na meli kana na ndeke ukaibiwa insurance ukuitwe wabika ba paya airport ukazio ukaibiwa koti wa custom na kuma bau uthisa kwetu uthisa olika sokoni ngalama isu wasia ni cia nangwa iseobiwe ba Kenya kila kitono tumateta seobia ngwa ya Kenya ya mbesa ni nangi kwe mutumba uzuni chao zo ekulio ni andwa no mamutumba paka seobwa tukaasya tuseobisia ngwa ba Kenya mo nimetha wiyane na nendo kurebya mutaalamu na uzunge wilio the nimetha wiyane nundu wake ngwa ila mauwa anza kwanza mailo methia ba Kenya ibwa ino ya mheshimiwa MAANZO nundu uone kotoni museo pamba ula museo pamba ula museo maka wethia ba pamba ula moito onaita nonete muno muzumbi witu ita wiki ya ngwa muno satila ngotheta kuona yikia nita itumirwa ba Kenya nisia ba Kenya yuko na ugatia withia aizati sunde pesa mbinge ko zotika seo bya ngwa ya mutu tika seo bya ngwa ba Kenya ngwa nzau ngwa niu ngwa nzau etaikewa ya silingi 200 na tiya mundu wa mutumba enda uwe na aliwa 300 ni utabia neza wethia ona ngwezu pa thina mbesa nini kwi ila ciuma cia mutumba ngaliko yanza alright na kwa undu nienda woswe nienda undu woswe nesa ona kutuika no kweke UTETI nienda woswe nesa no uyele kata tikwenda kwikia kindu kitawa production katika value chain nundu yute ina production na maundu maingi muno ngina ngwezu etwike ngwa ala mekawa mathiki awa ba Kenya ko mbesa ile te ba leba esu te ba mundu ngi wenza na twaile kwitha tu ba mundu ba Kenya mbesa isu akakwata MAKUENI zaku KITUI ibatek no kethe si ba Kenya kwitu asante na ndi namba kunenga mwanya mheshimiwa MAANZO FM na bwana Wendi ni mwakethwa ni mheshimiwa Chalo Mumo ulani we majority leader wa county ya MAKUENI ambe ndi wa Ikumbi ni mukethi muno mheshimiwa Chalo Mumo mwete ilo mona tena na mheshimiwa betwe weloke Ikumbi tena no kuka beki ndo wenda weta ibeki no wenda weta mutumio na ewa weta na point nzeo muno lakini uwa wa Kenya state economy balai tuina capacity yosobya ngwa situ na thoa wana nina wa mutumba ngwa ya Kenya twa misobia kambata thoa ndo production cost mwage mame kune taxi na mundu ange mameke wabuni serikali ekwambata bayulu lakini ukethwa chura ila na wetie kithi chabiki ya mwenenzi no la thoa wa mutumba kana cha thethio wa mutumba no tuchose yana kwa yana nundu ithe twikite ya mwenenzi hasala kwigio loza ne wetoke kama pekindu kita wa subsidy katika kuseo pia sindu kita wa government subsidy
na subsidy ne bala serikali yokaeka sisi ai koseo bya kindu kema tangilasi ni silingi yana themwe na subsidy za serikali makuya ai ithieta serikali yana thimwe wiki yabu ni kana oseo byengilasi ona ithi ni itheti ukunenga silingi 60 kwa ila cia kuka atumia ila cia kukuma mupukone ni 60 ni 60 ciuma kwa serikali maunengete ona cia mana nenda ukutapia sindu ilo kuona siuma nthe cianza cikabika pande no yitu ciisa mbesa nini muno sikitwe kindu kita wa subsidy ni serikali bala ciseobewe serikali ikazi ati tienda kukwati ya sindu ila iseobewe kuukwitu gwa tienda electronics tienda sindu isu cionthe wona serikali maisi ati na ndile tongoeti kwa ukuna uyosu ita wa US neka bundi cia Japan neka bundi cia China na makoka Germany na makoka European Union na makazi ati nundu ithiete ndo kwati andu ano maitu serikali yitu ikazia ethewa muemi ethewa mondula ukwete kusobi zindu cia electronics etumia silingi ya nathimwe ona ya nathimwe ti woko uma cia mubukoni tikamwe au 140 yumundu usu atumia silingi 140 muyozu yuko lika sokoni ukaulika we kwanza ayenda ibwa akaibwa silingi 130 ona etha zobete faida yuko ona eka serikali kwaze ni kwenda kwithiwa kwina plantations nimeenda kuthimbe yange mazi ati ona tukanengane subsidy kwa iwanda cia sindu ino chambe kiwanda cha bamba cha geli kiwanda cha sukali nundu nendo kuya tembe abaya Rift Valley nundu thi Kenya withia ona katembea kundu kula masoko ala manene Mombasa Ilobi Kisumu nendo kutabizia ba ndwithia andu ma Rift Valley ku na nendo kwekula sicho ni chau andu azime baamea ni muno niki kitumi niki kuya ko musi kwi mayane mainge muno na andu asu mundu usu baiba andu kwenda kuthine kana kwa tembesa mundu usu ena mayane meba u na muka kwa chale tha mayane make na agetha kuithige ya uyo kuyua na une mayane maitha mameizie matu na yu etikeka landi tabau kamba na tiazi ati igeti kalandi na tithia ni ya mundu usu titho taiti nundu andu ala maendeze nyona nikulia muno serikali le kwethe yuke mande kiwanda yuke mande pa ithe kaila si ukambani tambie na mbitu yazi ati mbitu ni kitheka ki ukambani kinene na kiuke ba masinga tiende kwikia plantation pau ya akamba withie mu kambo lo tenda kuiba andu baza pena plantation ya gaba okay na ukethia nititona kwithwa tena manana tena mbemba tena matunda tena mwe tena wembe na tena bamba aya gamine nenda milionera nyoa yes makobisi malu na kahawa sindu cie bake imani okay na twele kwikala tuthi kulia hii yona itu mukamba na itu kwitu ni chao Mheshimiwa Manzo wewe ndio unaongelea chao to FM muhimu yukathi Dubai penduke mana ne kwa wasindu na tandike ingi ku sindi chonde ona kila jamba zambingi chuma katika dewa silingi yana na maana tatu wanda no suti wanda no mubudo wanda no kiatu so sindi chonde na wewe ya line utumeta kumanzandu madhoete ito in and out madhoete na minded na bidamana ndiye Korea na weather ya vuka na ila ndio kulia kotila ya saya mbepo na te wangilima na tatu na ila kulia dwa wasati ila ndipyo town ya Korea South Korea yuma slingi miongili miongwena sati na unuwa mata ya mundu bonde umetende anza na moi mese na kulama manufacture sio noto na muziko da government subsidy na yu namba kwa mwane kutumia ngilima na tatu lakini nese bandu bai kanisa tava idana ndo na yu mona nena mbepo muno na makulia sinula sikaba iteza waba kwa hiyo mathi umbonia industry ngiye kuno ya locals yuna zikirana ta ngilima na tatu na ta wangilie 15 yuko ndeni sindu ana mipango ya kusobi economy yo na sindu sio na sindu la mena sio na unodolo ukathi so Korea no kethe ya kiuni changu
kondo wau no mpaka ukethea ndani tuika manufacturing ba serikali no yambe katika budget kindu kikatuma utho wa windho ambe agenda mwana biashara ndaka nenda tuminekina motomani watatu ma YouTube Motongo TV Stock FM official unaitwa akete manzomo FM unaongea ukweli kabisa na akechadi Johnson akeasia FM ni watu ikie mundu wa Azimio. Hakuna vile tunaweza tengeneza nguo hapa Kenya ikuwe cheaper than mutumba na pia kuna viatu mutumba si nguo peke yake. Naongea eto atuta writer yasa Mr. FM I disagree with you. We don't need to ban mitumba but instead we need to make our own clothing which has competitive prices. If the clothes prove to be cheaper it goes without saying in brackets banning. FM Asante. Nyondo wambe peke nduke mwe okwame tuke kita wa mentality mentality nituenda ta Kenya twambe kumana nituenda twamba upendo wa mentality la twinayo gwe azune mosia izia kana mwethukisia ukwasya yube mwase no kwetekala na FM pyo nundu ilangu nena yulwa subsidy kwanza mheshimiwa ni wanenga nengelekanya nzuri anitoki kana ene ndingi maina kisomo yulwa kiu kana yani mayedu wanaolewa kumanyazia besu kana sasa zidi chao yani makitite peke ndukito wa conditioning makitite kwike wa akilini kana payundu ngwa ya ba Kenya nenda limbeza nini kwe mutumba nitu kwenda tupendwe thisilia yunatethetikela ati the nipatoneka ngwa ya pa iseobeitwe pa Kenya ikethe wathina mbesa nini na ni waelezea kwa yumeteza na naelezea neza na neki kindu kitawa subsidy ya serikali na serikali nithikau keka na ndika ona nilazi ati nithike no ndiro neki ya subsidy na koti usuku wewe to yazi ai ni zero rate mayazi ya koti ula wa ba Kenya teyumya muyozu nundu wa kitumi fulani ningi mheshimiwa maanzo bayiko binga bunga mayo nena yuloa meyo fulani yeleke wa koti tengeta yeleke wa koti na mayi tikala nile you no Kenya maile kwazia muyozu nundu ni wapata kwa mwene ndi chune jokisiagwa ni muyo wapata kwa mwene ndi aya ndukeke we koti na ni utapisia pa bwana Erastus yukendukelake tumete sindu sia Kenya mbinge muno sia mbata tho ni sindu o kawaida serikali zikalambe na ikisisia nesa zio serious wona sia thea okay kwate yabo nenda kwa niengea yulo wake ucha mitumba na twelika ba UTETI bwana Wendi we ndeni wakambia UDA na Kenya kwanza twase si ndeni wa elembe ya kamba mheshimiwa Wiper Dr. Sivine Kalonzo Musyoka pa uitinane nune ndi twatangaza no wigweti ya usumbe wasaidia Ngalukwengi governor ALFRED Motwa nulikile Kenya kwanza Ngalukwengi Charity Ngilo na kivutha kibwana mone matiwe Ngalikoni ya Azimio na maende no kunia maleve ya Azimio na Kalonzo ino siokie na kusio Kalonzo ni kuona nyakana Azimio waze no mona mwenda okengalekwe ya kwenyu nikuona nyakana mwenda muongele vina yuno wendi ngalekwe ongelela vina watu sise UDA inyu ande no elembete okamba nondo twenene amono okamba wona ni muvoza moza konondo watu sise Azimio ondo atongo yasuna bikiana kuotanya mende no kukambenia Azimio na mende na kumande Raila kula na wazisia no ando mende nondo Kalonzo Musyoka ni motongo ne twenda ya edetwe motongo wa elembete okamba kwa ivinda yasa inyuta UDA mwe kuona ta threat kabina kana ndongo isuna otanile save and bamwe siende na kukonia mavava Azimio ekangu songie nasikana Kalonzo ituna mwenda UDA muno tuna mwenda UDA nundu tunenda amba ya mukambe kwa ni tuna isiva ya kwa Azimio kibila kila tunenda kwa tichoni yemwene na number 3 bu ne ingwe number 3 mukamba timwani mukamba wonze ila no ni Martha Karua osota rani ni mitwa Raila no nethiwe ayenda Kalonzo either adi ayungamita musumbi kanoke kwa Ruto masobi serikali nikana withwe no atimizia mwene nthikila wa mwathie kuyu lwanzibe kindu kithukita wo bungu ukwatha mundu kindu no kawigeuka Kalonzo no atwathie na kanwa wake kanda ka support Raila 2022 Raila nwetu na expect ya support Kalonzo na hii Kalonzo no thi wakalata na lama na mu advice ama na musia
Yeye no nasi no naiswe katika advices yake. No naiswe baya mukamba. Ndo naanzongea. Ikulia kwa inyeta Kenya kwanza ta UDA mwato sia lembe to kama ndo ibe kalile no ngaloko nesu ye na vina modemboso na omonde me go mai campaign ya Azimio mena Raila abantu sise inyumona ta motonyo kwata percentage nenange ila muna expect ya kwata okamba na kuzo ya kikavone cha Kenya kwanza wanena mwene nthi Kalonzo anekyo tunenga max kuthi kwa Azimio nundu mukamba ni isi nuko kunia Ruto kula ndikana Kalonzo anisi tutwa ya kamba ba kwa Azimio nake mukamba nuko ndo monya kana endie kwa Azimio eweka kumukamba nuko kunia Ruto kula approve Kalonzo wrong kiujo ki ground kuguitwe naye max Kalonzo kuthi kwao kuthi ba kwa number 3 kwa nyumwe sawa mwe yetu isawa hebu okay mheshimiwa Maanzo tuoke umonde ne na usio we rally ne isu sia Azimio mwe ne Raila malebe no ni mwambia masinga na mwaminia kale ko sia deriva na ne education muno kila kioneno na mheshimiwa Raila ve maundu yethi wa ainena na makumwatha mwenende ula ni mukamba nondo anene ya ukamba ve maundu anene ya makiwo maundu malelo maundu mawiti katika tu maundu angi maingi na ndi ndio tuongo itina banini twisi lembe taitu wakamba ndongo imwe siende ne wa Azimio kwa oyu itongwe ni governor wa county ya Kitui Mwandu Charity Ngilu siende ndeni wa serikali mheshimiwa Kalonzo ende ndeni wa serikali tuambie kwa kiwo kiwo Raila ogotwatha na ndo ukamba niguo kwithina wa kiwo mheshimiwa Ngilu ai minister wa kiwo kwa ivinda imwe mheshimiwa Kalonzo ethi twakwatite ministry mbingi onetha nda kwata ministry ta kiwo ende no kwata ministry mbingange ilazi itonya kutethia lembe ta ukamba na ikokela yikulia kwa ni mawatho taya makwathano oyuyu na ndongo ino situ no sia kwati emyanya ilazi itonya kutethia akamba nicho kwika kipathokanya yumateka ivinda esu nikenda imwene ndi amaikie nondo mwene ndi ni wethi wa na ikulu akaze mbona na serikali ni mbona mayatu teja mbona mayatu eteke huyu ai minister wa kiwu ndatu eteke huyu nicho kikwikika oyuyu weza ile imwene ndi en assurance kana mondo asu tukwathwa kwa oyu makekeka peke ndukimo mheshimiwa Charity Ngilu we kicha bata muno ibinda ya Musumbe Kibaki nigwe twambianisia na project ila ya Kwake Dam ila ye Makueni constituency na ikakile ile kaimboni na kakile ile kadhi Kitui rural na kwa sia keka mheshimiwa Kalonzo ndai vice president na Charity Ngilu ndai minister wa kivu pomunde utendo wa Kedam ona balani twa mikite biti muno babe mheshimiwa Kibaki ni wa metekelete temwe ya flagship ya vision 2030 na zita yaka kwa consistent pomunde wa Kedam ibikete 80%. Ni neti zesiana sia skulu mwanya na genda ikasisi silanga umunde yusilanga wa usi wa afi uzile bungua yema kulawe kuna stima na kenda yu usilanga mbene wakwe ndo na ibala balos para usu nezela bana ibaba mwe na kenda yu paki wagendo kila eto rockfield kwenda kusuwa na rocks na kenda wethe nitendwa na silanga nene muno pau na tutambeza silanga wadoka katika serikali ya mheshimiwa Kibaki inaendia na Njoroge engineer Njoroge letu wa Kenya Power na yuvia kwa roads infrastructure to the America bandu wa Las Vegas silanga witwa Hoover Dam wakiwe tola wethu wake miaka ziana mebitu na ndisi yonde ya desert na ni mawa muno undu thwake ikwika na ya Soviet town nene muno yitwa Las Vegas onabala ya twigie town ya Kalata kudu kwa mekolenda kuthia Kalata kakwata mbesa mbingi lakini mainywa kiwu chose webau no mba kulukana ndake kausishana za no ukathiuka lika we na undu silanga yitwa thwake we kwa utenda mheshimiwa Kibaki muhimu no enda nyene na engineer su undu nyene je silanga tambe kwata idea ni jaudu kwenda kwika na kenda withe ni twamanya road map na yu silanga tuke kulio ni hapo silanga wake wetwa kibuno zewe unambiwa na serikali la yevo na ni kwa mheshimiwa Raila ni ukita thwake mheshimiwa Kalonzo ni ukita thwake mheshimiwa Charity Ngilu ni wese thwake nondo yambewa hivyo kwa indoto zipo na kielelo yu umuntu thwake kuko serikali ita umienda na tu wa thwake
ndoto la yetu yabondeza kuona ngukule mheshimiwa twenene obukwa thwake silanga wa thwake niguo usungio wa mathina make guo kamba ngorabia pe thwake ka thwake guo ukamba wa KITUI ukamba wa MAKUENI na choka konza kituka masako na kithika jato pe silanga nge yabaniwe ni president Kibaki the grand high force yikuwa tharaka na sio ka thwake guo balanzila ya tialwa ni thwake dam yete kigu kuyata itwa kigu KITUI north na itwa kigu tharaka ni itwa kigu northeastern na control floods wona kuka na ku garisa kuka uswa kigu na itumia gravity forces hivi ni vita tanarive yonde kuzala kala ye kama undwasu itaweza uimi kwa pa samuno nundu yu ndoto late na MAKUENI nataka mwiso kala musi ukenda wena ti kiucha zichonda tenda ukige amebele kini kike sunga neza na kithe yetu ilobi ne soke ya kina kiko na je kwa mebele kini mbua ya atondu kwena ywa jinge wetu ukamba andu maivingu atiko manyija misanze manyija mbemba marindo mena liwo wako ya na liwula extra maithiuta na nini sio kamba kibwezi kichonda kikafika food basket ya Mombasa liwo ndolo kaenda Mombasa na liwulo kaisa wa Kenya ukauma ukamba kwa ndoto sisi ya nigwa kukite mundu tekwenda kumina na nembe na nenda otabia mutumiona ndo naike ndo tunathakwania muno na andu ma deputy president ndio mwana ngeziro silanga yoya chimwalele nyainzwa arwada nyainzwa kekatika umwinge wa mbunge wene ba MAKUENI silanga thoga ndo kwa serikali ni wetu ma project na neo project la ninyi ni MP peke yake Kenya miaka 10 wewe na project ila ni pio Kenya katika kisio chake cha mbunge 39 billion shillings na yake wamepele kisu na system yake kiwe na itwa wa kwanza ikafika 82 billion kuona mawathazo raila ukunengane kwa ene ma ukamba ne makeanisia nondo serikali sithirwo witi na miradi isu watho wake withitwo withio mbola kumana wabanewa 1963 na ndola bana thamia thwa academy pumongeleza aibo ono ukoloni urana mwa na miaka sio ndetu naweza kwekwa onesi kweka 2013 na tuka mbunge ya MAKUENI naona tete alizia mheshimiwa Kalonzo Musyoka na tete alizia na mheshimiwa Charity Ngiro na ale roni uzina nyiveto serikali nita secretary wa youth and sports na secretary wa cooperatives baadaye na model ila tuka utume ya family ya cooperatives ila taila si Israel seto wa kibbutz na mashafu formulation ndio tunataka nagada tuka kwiki ya MAKUENI kwa ndo unaona mheshimiwa Raila ndo nunuelewaniki onake mheshimiwa Ruto akaenda kuelewaniki no kuelewa lakini nadhani una manyanya zilanga ile ya kuochi morele na arwa ano kama nakala na mama faidi monde me kwa DCI yundu tunaibia ndo matho wake 3 billion shillings kila mundu athiku wakethekana plot kondo nange mathiku akanyumba nene muno makosa rent pa yaba ndiye maimo moza imbesa mimo waketheka bandu bangi wandu ala mesilanga ale mareze kana imathamwe na bai mundu wa thamwe ana baisilanga mbeze bwana Wendi ndina mwa bwana FM utunenge woni wako warozia mundu asu kikulo nisu na akulia tongo yasema itumethia tondeni wa serikali ikwangeleka nyota Charity Ngiro mheshimiwa governor wa kaunti ya KITUI hai minister wake ukamba bado kwa thina wake Raila omunde no kia thana mathina make serikali yake kathiniki kana sie twithi toto ya thakibu ukamba moka na woni musio wa kutwete ya kibu wa sisia ba KITUI twethiwe na umadam yes umadam ni ndamu ne sa tutethia KITUI muno lakini yo kwa ya alikuwa no kora na corruption ya thala ni moka na moloto musio but ukutha ku execute projects kwina binya nundu wa corruption sidele la kati kuona kwa ndi kuona umoro wa thakibu tamaka atimiza twithi toto ya thakibu miaka nenda miaka rudi twina imani na thwake dam it's a mega project igutethia okamba lakini nayo no tusizie wo ndo bathie kakwa na kibu kikethwa chobu ngonenge example na bunumite KITUI central be damu yakiwe bu ni governor witu nene ni yakiwe ya spend tax nini mwenenzi mbesa si atumika mbingi lakini ndia atethia mwenenzi in fact iba kwi ya siana si yutiba na ndoima ani damu nene kibuki hapa mbwa misini ya irrigation yobu tebisa peundu ika
Kuwa zema mawatho ni mobungu. Mawatho ya mobungu. Na inyuta Kenya kwanza mawatho kwa tha enende. Na mundu kuona ta mawatho mobungu pia. Aneno kwa nicho kito naika kivathukanyo na mawatho manga liko wengi kwenyu muti okengana. Mawatho maitu no nasi ti mobungu. Nundu be kindu twendie baambo seli twasovya na munini wa Musumbi. Tukwita economic blueprint. Maundu ala tukenda munini wa Musumbi atuikela ketho kibila ni miaka 5. Na tuisovya kindu ki munini wa Musumbi no watu yacho kiendi tona. Kila twa propose yetu ya kiendi kitonyeka tweteli. Lakini maundu ala twandika niye nake uno watu hakikishia kana makatonyeka. Na kibu kinai tunakiningi first priority. Kibuna wheat. Okay. Naende mundu FM niwe thukezia mawoni ma ateti azuele maguma kambini izu kivathukanio. Uete woni waku wa kiutaalamu wato sisi ya Bwana FM no tembete nondo wakaba Ikumbi no amba wataje kula utembeye naona muno tembeye MAKUENI na KITUI round yendo na adima tu watembea nuonete tusielelwa Thika Road ni project imwe kana yetu ni mheshimiwa Kibaki ulani mototia president wa katatu wa ndeno itu ya Kenya abita Kenol baangale kwa sia Muranga na hindi oyu ethano na tembele ngale kwesu ni na ngale kwesu lelo su umetu wiwo to mpaka karatina ni serikali ya uhuru asu ni maendeleo na ni maendeleo maingi muno mendini wa ile mbeta ya central kula kumito watongo yasu nangi ile mbeta to wakamba tuyako ata president ili tuithi tu na atongo ya nene ndino ile mbeta to wakamba kufikio monde ito thina gwane kiwu malelo ni thina Raila ko monde abikiana kwathana kiwu malelo katikati wa maundu maingi ekana sitawu undu ambe nigo lelo su nukwete kuseuka na ini zilitapo mtembe au kamba wigo yule lawu yange weta ne wange weta okulande mbe yo kamba kundi labda matana kwa matai kwa hiyo kamba nende na lelo su ngati mupaka isiolo ngati mupaka Marsabit ni ati lelo su na usu ne lami mutini na lami usumono project is pe project ndi muno sina baitiwe binda ya usunduzu akatako ya Kibaki amasi akuma na be kindu kimwe cha bata muno tukwenda kunena ta Kenya wandi tukwenda utambi ta Kenya pe kindu kimwe tukwenda kuita o kimwe tikaita kindu kimwe yunenda kuinela principal ngota bazela pareto yes kwele kuita kindu kimwe tikaso mathina meongo na yulwaja yu mungu mheshimiwa na utui kana ni withiko mbungeni na ni withiko serikali akenda ni ukutavya kana na kwanza ni waweta undumwe akenda ni ukutavya kana atu ya silanga izu si uwetwa ukaenda katika record kana katika maandiko ma serikali withia siandikitwe tangune ni utapisia ba ona yulelo ukona oku kambani si uthenya kamba nuto ni record ni cia serikali ukethia siandikitwe itaciegeiwe lami ona kwi project ingi cia bata utonda ku ukethia project isu tesi ukwetwa ni mutongo yuno ukathi ukethia iwetetwe tisange tutaenziwe na kiucha naikwa nyene enda tukwatea ne onduma tienda tifix kasamuka mwe keba Kenya kavuku muno kekwetwa ulusani tika yani kasamuka utika kama ndianzia ulusani ula wepo tika wola mbai tika wola etha ukuna wasilingi 10 tika wola ogethia wikuno silingi 5 na 5 zitiele zitengo ne ulusani ni uzani wondo Kenya yendea wene wikala ndi ukewa kindu ta KEMSA ile na ikasia ndawa cia serikali pe ndawa expired cia mbesa cia nongo muna yuwe ndawa expired yo ndawa ni uzindizo kaika yuse obuyenge AENI yakwechezo izo ni uzini ndawa yakwikwa nyene enda kwasia ati kindu kila serikali sione ti kiwu nenda gutebya neza ethewa ni kiwu silangeno
na ukwepe ukipeo sindu ate yasi itawai kindu ate yatu kasisi ulo na kwenda inena ugo no silanga historia ya silanga iya yibaya kwetwa twake ukamyati ya nesa yu kuiwa omwethukise fulani kana muzia ayazia FM nitawazimio nye ni mutaalamu na neunga makati lakini undu tumanda nena ugo ke kangale kwela liwai pa kana ngale ila UDA usuni wo ugo nyindi thana thina yu silange yo kasisia ya weti we miongo thanda tu na itatu na andu ala matembe tenye takwa ni naendiebo miaka ya miongo thana na ine thia waya we ki to busilanga na bekalwa na tuoka twavika ngilile na ile na kwaeto uvenduku wa utongo iba Kenya ela muzumbike bake wasakuiwe na yukuiwa tuyasia tuinena ngeweno ya mutumba be otwika mutumba ndwitha wimbeza nini kwe ngwezo we bake ndwitha wimbeza nini kwe mutumba ibinda zipe kindu cha wetiwe ne muzumbike bake na ala manda utongo ibinda yu kyatwikie ona bake kwata kiitoneka kyatwika serikali ikaipa kisomo na andu maketha mena kisomo cha mana kitena uipi na niendo kutabia nesa ndoto esu thipo isu ya kisomo cha gwa cha mana yu no bokwiwa tuyaziati no bokwiwa serikali andu mayaziati kana atongo fulani mayaziati kana asiazia MAITU mayazia yu igete ikuwekeya no sio makasisia yo silange esu ya thwake atwaina serikali ya Kenyatta yoni yakuni ondozu ndiakuna twaina serikali ya Moi ni yakuni ondozu ndiakuna kwanza ibinde ya serikali isu niwo plan niwo mega projects ino si Kenya si abalukile si abamba si azukali si amusele ni utebye nesa niwo si abalukile na niwe ya wa serikali ile iko ka Kenya situngiye uemiuzu ethwa wi munene nundu ni ukulia yo walitola ekulosia kulio maila hizi yo sukali umanza ata na wavika pa Kenya uthithia we na mbeza nini kwisukali lozo we ba Kenya ni utabyo kakete yakazamuku neza mwezimio ya bana nimo mana asia hizi muradi umone etawa galana kulala Muisraeli anokie ba kuita mbesa siake na asia nienda kumuike ya irrigation ila nene piu pa Kenya anda tembeangia bau omena menini asia nye maundu ala ngona ba project la ibande kuneka na wetio kindu kimwe kita wolusani wothena ulusani ndiko ya bana FM no ukazana ulusani ni utumeto mundu maingi matathela ni uzine ndo kutabia kindu kimwe kizanu we mino pe umwe katika anu megwiti ozumbe una onjewa ni TV ofulani na yu na guonda tiko zia kwa ta miongwele kusisia hii kwa mundu akweta onena chau na yu pe kindu na nena kina bwata kindu cha mundu tena kiliko kisio lakini ai wa tembe we wa Kenya mayasia mundu su kindu chu na nena ni chaile kwa ni chau anaisie wenda ko meanisia na mundu uno olusani mundu zu onanda ile kwitha ebo da Kenya we mabwai maikuya mundu su kindu chu na nenie ona kethwa kiibwa ta kisio muno mone de no edano lusani na ubingi wako neka ani bingi baunesa nekana tafadhali ukamba onatwa ile kwithwa na maendeleo maingi muno indi nitibenetwa maendeleo asu no lusani natika beto lusani ni utabia nesa project la sibasi alelo wewe asi tu asi kaya mukamba ni usiona ona mazilanga ona mazilanga makwami ninge inu mwashimo mutongo yue ngweto mwashima nduku yiwe ta yasi ko bezilanga zikivuka na ndikivu zikivu kila kibone kana kiu kiiteta cia enende na ni wese Kenya pe undu sindu tekuna ugwe yu sitimola te thana go mino FM sitimola te thana go ukwa useobagwa ni makambani fulani takeni je na makambani yangi na wina ikwe ni company nyingi ona kiucha ile kwithwa kibwa level hizo nutona kwithia silanga ni wenziwe ni serikali lakini ukethia kunyaicha
nikutona kwitha kwi kwa department ingi you in department isu elo na ija niyeta na ikiti aya na indi kitu sisi mautumani menyu na naku yatunene kwisela ili itetu kenda imwe tano namba yatumani mukuve na ndeni wa mitandao twambira Facebook Mutongoi TV Mutongoi FM lilikana ikumbea siasa itha imo kwa imwe Mutongoi FM na Mutongoi TV ku musiaisia na mwithukisia ni muvya kondo ende na kutwatia kedandu ya like page yetu ya Facebook Mutongoi FM endo like na Mutongoi TV endo like na page yakwa ni Rastas kithoku anzo mo na ndeni wa namba cia simu cia ukione ni ngoza simu 5 na indi YouTube ni ngosoma mautumani ni Mutongoi TV Stock FM official. Tuambie na Facebook, tuambie na mundo kwitwa Bewama tell that guy from Kitui that time of fools are over. Nothing Ruto will bring to Cumberland. If SDP can you say if SDP can you say we don't have the votes to take our leader? Oh, yes, Rigathi Gachagua to any place which development he can promise to do. Let's stop corruption for our own stomachs. No say also ngesu bana Wendi. Na ke mundo unaitwa Erikson Kitush Ndoku. Yasera sasa uliza huyo jamaa wa UDA wako na ajenda gani kwa UDA ambayo inaweza saidia jamii. Peter Makaya asengeleze Fred mbadha mono na wemwe nini moni AIC church in pipeline omonde. Hallelujah. Umaadamu yeki ata Fred Mbuyeka. Umaadamu. Unaitwa Gideon Zanki yasya I'm ashamed of our leaders. You all have dodged the question of why haven't leaders who have been in government helped the people of Kambana about the issue of water. That's the tragedy of leaders who worship others. Oneni wa FM ni wa uwo nondo lelo wa kuma ukia tu kiboko kilongo ndwa ikiwa lami chalo mose kala wetaka nabe milati meto ni ye kikie serikali wona ta kikiende yekika lelo wa malo kia Samson Musyoka FM weta ugo oteokia olusa nini ugo otuma maendeleo matoneka na UDA yuswetwe nemo osuni woni wake na ni allegation na ke mundu unaitwa Obadia Motesia asante Dani Manzo for informing us si wateleka ni woneni waku Manzo olusa ni malea umina niki na meo serikalini Javed Chete na ke mundu unaitwa Cosmas Soy Munyao watching live from Mombasa County Bamburi area code tuenda utwete Professor Emmanuel Motesia olwa MAKUENI County aspirant wa UDA bebi ndana mwetie na indi ndathi wa Ivika mondwe mheshimiwa Professor Emmanuel Motesia nina mwetete kombine kwa mondwe Cosmas haya shendo akamotie Manzo mambo ya Songo iliendaje Manzo bena makulele bena maondwele ngwenda unene tutaminete naona ngolwa ndilikanie ngawa ya Songo na ngawa ya umonde nduthi faya the river kwena nduthi ndene waomba no azimio mutabine chao kina thina murangatu ya seno Raila na vaunevo ve uneko wa Mukamba Makazi comedian ende ino kuna simu ina namba cia simu zivukione ngoza simu va no suwa UDA na uvungu muno MCA keke ndiye wake nganata over the river Stony nivo tuitata Augusta nikavivya Manzo kwa sisi school wa Muthwani ninewiye yena stima niki vikavo Gabriel Jeff Murray Peter Mulei ask that UDA guy which track record does DP has na magolo maingi muno magubana Wendi na ende mautumani ya 5 nikaenda usethia ni twa kelangale kwenge tusema YouTube na tuwasa simu erasa skedia Manzo mbadha na mheshimiwa usungi Ruto ni hypocrisy too. We trust leadership of baba na mama and they are key leaders who can deliver. Ruto aketha opposition leader Anthony Wambua tumani wa muthia Victor Muinde yasema Ruto is the only presidential candidate with a plan for Kenyans. We are electing Kenya kwanza. Aya, tuke vaya YouTube ni Mutongoi TV Stock FM official. Tuambie na usuni nina soma utumani wake Kenya kwanza hadi mwisho. Ezekiel Musyoki, Sara Kilonzo asia songeta Mosesi ongea over huu FM unaongea ukweli usini nina soma okay tell that guy we are sure Ruto is okay and cannot bring anything to Cumberland. Okay, so woni waku kiwa Ruto ni nicho kundi weta ende ni woni waku
twete Johnson muthama kiamba mwene twele kwitha nake ni kwati nisi umaile mbetu indi kwanze imwe kana ingi twethwa na kilungu kiu na ni kwati ingire modilikana twethwa na kilungu cha kumbia siasa. Aya mutu wa forex aipiti wiper kethwa meona wikwatio wa kwisaikala ndi manene kila mukamba eneo segeda mweona woni wa kwisaikala ndi mupange kila mukamba eneo ipiti hiyo ni finished haya simu siepo tuwo kanidi nenga simu breaking news breaking news yo andika ba please FM advise our outgoing DP route na kile sio on then aso makuka mwisho. Hello Mutongo. Hello Mutongo. Twinena nao Nena Ben. Usikongo mwiwa. Hello. Wati ndata. Tunena Ben wa makuzu wa mwezi. Kuma Mbondoni. Aha, Mbondoni mwati ndata na woni wangu ni weva. Mbondoni twati ndaza. Na kwa ni manzo ende neza. Na manozu wa UDA tumuzubize muno eno bongo mingi muno. Nanda kwenda kwezikiza ndozi ya Bwana FM. Nukulea na ndozi ya Bwana FM na Bwana FM ewata kila kivo. Nuku government nida na jitita subsidy. In addition kingi welo manya mano maate yeyu woino bongo woina kala kadukupyo. Ne mungendu muno. Kogu zote ya mukamba bena zinya muno na kindu kimanzi wake wetie buda manozu manozi to ade yebu yake wenda kwenda kwezikiza kila mwene nzi wene. Okay. Kogu mukamba ronya kunikia babe Raila. Asante. Haya, toze wakeli. Hello Mutongo. Hello. Wati ndata. Dini za mbeta mondo kala zintanji wakana ngutala dripa. Karibu muno kaloki. Ngwambongeza mondo mando muno we mtu wa kwa MAKUENI. Mando gwito no buko mwana mapinga na mbeni madelo gwite yo no bogito. Jui. Mando nenda ku lyondumwe. Ni moka de leba na mwatide ya. Na dei va uketane obuyo obune ni mo elia neta. Tumondo mando ani zikila mundu na minyo na kwa tikipio wa jali kete kula hii. Yuka londo liko tingi cha wabina wa kiaka liko neno boa wa katika kunobula bala kwenda mundu mando. Aha. Kwa ko tindi tingi cha bala wo kwenda ta ile ta kwenda wabina tienda wa itake kila mundu akunekula bala kwenda. Amwege nyumu kunekula nyota yenende. Mato yetu kunekula unenge alika kwa cha mundu wa wabina ya ndumali ka kwenda ndize ndungi kwenda mundu lati kwenda hii. Ano je wawe dia dele bandu menda makaumo no ka tunenga wabi no te kila yendo tu joga inja tunenga wabi na kwa lewa itajuko kito neka. Aya asante kaloki. Aya kaloki nene akila cha kiteko monde. Aya wakatatu. Hello Mutongo. Hello Mutongo. Twinena nao. Hello Erasal. Yes. Hello ni John Mwaka hii. Hello Rumbigwa. Pio. Aya wa yetu kise TV ne kanini unanyonga. Aya tose onge. Hello Mutongo. Hello Ozunda akoma. Aya tose olo kunena. Hello Mutongo. Yes. Twinena nao. Unena na ngakuma mtu hapa ngalikocha mtu hapa Aha mtu hapa mwende yata. Mtu hapa ne kutio. Ndiku wa mwana uti wa UDA alele to muno vyo. Itu kumtu hapa de kwa no UDA. Na ngeze te mando kukulia na wilo yanaenda kukulia utinda ni te watu zindana na omeba enda ukulia mundu achari bije kupindwa ndi kweli noeto kunengo ngoti atakwiti. Kwa sio kalenge? Ni mkula tia mando ta loya mundu achari bije kupindwa ndi. No ese kuite kivila andune nakaneo. No go songea. Akatu na ngonge mwanya. Hello Mutongo.
kulia manzo nikipata pesa Raila Okamba ina Mutula Junior. Hello Mutongoi. Na niko kunena. Hello Mutongoi. Halo Mutongoi. Wati ndata. Halo ni John mwaka hii. John. Ni nene ulwa sindu ili tatu. Aha nena. Halo. Eto kwewa. Ni kwe nene ya sindu ili tatu. Mundu hii. Mundu yuluki kwe. Mundu wake yuluki kwe ni maguya. Dai leo luka ndeto ya kanene ya. Ni nene ulwa atongo MAITU. Alame akamba juu. Nimeudubiri cha kutanga. Kila kingine ali. Kila kingine kiwukime utabia. Tukiki tuwao kuo. Natawaja baya yu kuma. Swake niyo nene kwiki ndaruma. Niyo nene kwiki katozia. Niyo nene kwiki lengi. Lakini kiwicha mundu tuwete. Kine joka watu niva mwendo anangizo. Baama singa masako. Metuiko unike wama kwetu kubingana. Okay. Kila kingine ali. Yes. Kwata kya. Nabe Mutongo inegwa nambiru kingine na seche nyimwe. Ukuta mzama negwa aweza. Kwata kya matuku 14. Mwewe 10 ile December. Tacha sio tuko. Mukamba ambata kimagita ndika rakiswi. Aya. Matuku okwacha ku tewa ndolo anewa uvyuwa wa ungamya kamba. Teri yaka Mukamba nuomela nabuni ya Kenya. Munini wake mulinge kianga. Okwacha kutewa ulasbika wa mbunge wa mbemu wa muzungwa yenuka. Alika April alikola mundu wa bitimati. Oba ukwacha tewa Minukilelia. Yes. Toka kula kuyatongo yalangi ama minista change inanga nangala. Mungi MAKUENI kweko. Ibo kukulyali atongo ya ila waipa yoki ni awibi ya atongo ya tu piu ni chao metwabia chao na izimene. Okay. Bayo kina matabiche jinu. Asante. Kadileme onena izume alaba tu. Ai makeka. Tuna 18 la ila tikali nzini. Aya. We. Tuose wa mudia mwa. Tuose wa mudia. Hello Mutongo. Erresa. Yes, what in data? Na mepaka ya MAANZO. Na wimea jitu ikuila hii. Nundo na Mukamba hii. Haisi mbaka wanalikwata mbianisi ya ekakwata. Ekaendewa kwate lanjito. Ekakwate let itakilizio siya. Kwa hiyo tuikwate nonjiro wela ija omuku. Eumo yu tukiyo kebeza. No amina. Haya. Beongeka nini? Tose ongeo mwetu. Hello Mutongo. Hello. Aneni. Hello Mutongo. Ya. Umetuhold eh? Haya. Beonge twende yetu. From Isiolo bado tunasema Ruto all the way. Kalonzo anatukulia kwa mfuko kama njugu. MP unaitwa Barikiwa Patrick Munyilo ngaleko sia Isiolo ni muvya muno wenga leko isu sia Isiolo na ende demwewa enendi mawoni mo simoni kwisila SMS pema kule maingi muno metwa kwagwe kana ambia na ni wati no amethu kesia masonge ikule ambe ni akashagwa kana si internet na maundu maingi na ila mundu aliko tongo ili waita wa maundu meyo na maundu mate kiucha agashagwa ni nacho ni uyu yutu madhani wa gwe kana mawasi amo bindwa ni internet maiki wana Gachagua isi ate masako aisi kula sia Mukamba ni kula around 1.5 million na kuli ai kula isu no ibiti mundu akatwika president kiuno cho anene kadhando yu Gachagua ina kiuye Gachagua ndamaanisha kila ndu mine ku interpret hasi aigi tamba ya Mukamba kula situ wakombeana sia Mount Kenya na maybe Rift Valley sili cha Musumbi namba situ ni titi kutu tuina alama so stonya ku negotiate kibila cha president baya yes tu negotiate o president nanga Mount Kenya matonga mitie na kula kungi makutusindite
registered voters but matongamiti. I think chicho wamaanisha ndabuthi ambaye ya mukamba. Okay. Pema kule yangi wakulwa osonge. Peke no kwa wakulwa tonya songe. Okay. Mheshimiwa Manzo. Ndi nakulwa kana mundu wendie ko bindu serikali no asumbe kana nenda osonge pamona makwani alamanga bana songo maende. Yes. Nwe gavana Songo niwe ke appeal ila wa impeachiwe. Na ila wa impeachiwa na umwe wa mawakili make na kila kikie katika Senate siasa. Na nina ndiye nubana ukibana kwa makwani maingi Kenya mwendoreti lobby Mombasa. Na mo the maeto pamwe. Na tuta ke Friday. Na emane ndikuwe kuma kwa changi ndo tuko na majaji asume atatu. Na bana siasa mbingi wetu kesi ina law ina siasa mase makatua wabinda yende ni maututabia light or by notice ni maututabia pe kwa ningi tunayekite kwa IBC kana kudingana na koto da Songo anaeleta ukelewa lakini IBC ya leo kukelewa tunaenda ayu to the court tribunal yo matutabia male ile ukelewa no tukete complain issue tisise kana no mariview mase unit wa kukelea Governor Songo na mainenga na extension ya vile lakini tuona IBC nitaeleta si majaji ame atatu metwata palola yumeta Supreme Court Kenya yaite Governor Songo ena appeal appealita yulua impeachment now similarly kwa ya Kenya ya Asia endondwa stakewa no kobo no kamina apelu sionda no katweka wopo na kije kiwela President Uhuru Kenyatta na Ruto mai katika heki okay o serikali bana ya atia no mundu atoye kwani kotini kana mayale ta ukilewa maonga mesumbe koti yatwa mbore kwani yo tithe nenda ne thelu ina apelu ni etelete pa hiyo ndunge yu ekwa payo ndo siya matunga no uvuko mavala pe Songo kananda siike ka kiunga mambora kwena apili yetela lakini ndo nikiunike lugende kwa tuna judge court chuke totwa by notice ndo naenda honi kanauke ninapata muno tumina na makwani ama Gavana Songo na mbemwe tu kwenda kivila cha Mukamba Mombasa cha Gavana wana mathina mazonga ta mumete ba ni makisiasa na ningwenda manene ya muno safari ni situende to mumbi lakini bebika ogethe atekalate to muno ni sile iloguma ilobi bakatuke kabanene wandwele atatu na langi atuni manene wa na ningino kukenene ingi na nonguthi kotini ko so long as Raila Odinga ndo simeona ukola kwa nemo tumioso katika makwani alamo MAITU ndao bwa na apelo ikavi na ndatika mwisho akoba pegi nikimusia tiungama ushimbi wa Kenya ondo Songo utasiike ka kiungama embanda aoba na kwena apelo siatele ndasiike ka kiungama lakini koti ni ucho chuma kena kana withe akwani na thea MAKUENI ngeje kula nege utinda koti ya tena makwani mangaba na Songo ona bara ninese akibwazi kichonde aiwo yonde ya Mombasa ila Gavana Songo nutwika Gavana kuwe Mombasa ukethia ni rahisi kukulia mundu ya report ukethia ni rahisi kumukulia wina kawila kana kutethesia akamba na Songo ni mundu ya tiye ingi muno mamba icio nthe okay kondo ni mundu napata muno kwitu tutaileta umwasia wesongia yulwa rale ya umundi babe ne kulyo awe tutabia kila kiende yako yani ndo mina na kyulo ake uchiende yako ya at river babe mundu kwase good evening Erastus please ask FM and MAANZO if Azimio Ukambani tour has increased or lowered Raila's support base. Robert Wambua David Kano party chairman Mwala branch ando ala no na maumete kuona na kwithikizia Raila Odinga omundo ndia mona onarame ya river onarame ya masi na ando ala nina moni ya wote ilato na thokewe ni mheshimiwa Martha Karua na wethikizio ni wando asuele na muno Martha Karua enena akatia mwetekelana kana
ndiboma tona kindu ki cha usumbi wa Kenya wethi kisiona ni Raila kuko ndo wathi umuthi na yumbanĩtie muno wasisia undu meyumbanĩtie patena ngwe lakini nenda kwasia huwa na eka kuangala kula ni kuangala kula lakini finally ndiase kana usumbe na vinya uma kwanga ina ni wokamwa okay katika mwisho kwa hiyo unaona ni wongela na yulua kaula wokitwa baya nisiba twabi kwa bandu wethia kwa twelese nondo yebo nicho cheke kana ndo ndo igebe na kwa pictures right na Raila Odinga ambisha ku introduce team yake na introduce on Charity Ngilo introduce kwa kibwana introduce wa Vinya Ndedi na yu andwange wethia masewino mpaka ma introduce Mela tundo ana keba da wote kibela Mheshimiwa Ngonga wethia Nonga mabawe introduce mheshimiwa kato kwa introduce na kwa ni wa timu na yeye there nake mana kwa kwetia governor waita nake na CCU waita wewe anu kwenda kuintroduce na yunde bitu wake atenda kuka wewe anu amba usiwa ni security nondu upe panambe kuinge bene na yeye there pe security menda kumya mheshimiwa kato kuba una mheshimiwa Ngonga na hii nawandika la bauyu na hana ngerali yedalile Raila ona Raila ameka statement yake sia mwisho kwa hiyo ndo kwenda katika rally sia ODM na ndo tu miaka yote ndangaoma na masukumana na masukumana ndio ona kila kitu live kiitilwa lakini wewe hapa ndo niweze live anaona chat chat lo wewe ana basuma lakini yu point sila naona yu ndo te stage duwe zuni to na ukela nija nyana na uma tinete la kaono na woge kuombeni ndi tuona kaoju wangu mija au machumba koya lakini mona nge ni makona wewe na nataka mwanzo nenge rale adala na minao zuni kawaida aya au nasema minao okwemo vela okweguseo okweguthugu magatha kumino okay ndikwe kwa pai mundu na umeandine wa report ya mundu na ume ni chatheke kiseo ni kwatia kudingana nondo na igwa tuendete tuende nesa bwana FM manzo ase maende nesa ve muzezi wa kulya bona akulya wena manzo weso unge yulwa indamboka muzezi so kulya bona tayongelela kula sia Raila ikana yeko kuidhesi pe undu mongwenda unena anengwenda kwikianga mheshimiwa MAANZO bina pe undu umwe ngona wimwike yake huyu na ningwenda weka mwike yake huyu weva uileta u nukwewa peza au kwazia na niwe taitungilelo nduzu na ningwenda akwate bina na nduzu yeko mwike yake huyu niwete obabinda ya otuine no ba ogethia ena woni ukwazia kana ila kukwetha kutekitwe zoning UDA ikakwata ibela mbinge ti lazima niendo tabia mheshimiwa MAANZO kana ti lazima ikakwata ibela mbinge kwanza mu uniendo kutabia nesa mu Kenya na mu Kamba no bendukie banini na abendukie kalata abendukie amanate ona mukandetea mundu wa chama ne chama uithia ona nikiba chama tikaasisi ya miongo eli yulwa thiana miongo na yulwa thiana tikaasisi muntongoi ula utona kwianisia mawoni ala twithwa namo na nipo ngwenda mheshimiwa MAANZO yu ambe kwiondusu ndiwe kwa musumbwa kana ila maketha baunje andu meke batho nyama azimio na baketha baunje mundu ma UDA kana baketha bina nendo mutabia ona wi UDA ukona tabeka pa pena thina ungi wibu nundu UDA upembe UDA ni chama cha chama yes kikundi chonthe kita wa Kenya kwanza na nyine wizindita mukaila zindu ingita mukawa izi ndio siasu nye tamutaalamu nene sitheta wa Kenya kwanza yes alliance yes. Na thina jao
ina UDA ina Ford Kenya ANC ina ANC ina chama cha kazi ina atio pana maendeleo chap main quotes ndo bado pau pau yu niendo kutapia onamo mena mautuku matena to nundu asimiso ona kiwa azimio meona choe kiu kuona azimio mena cho ini kwenda mheshimiwa MAANZO akakwetha naanzika kiu kuona ukona tapena umukuzanyo mwingi ba kwa azimio onayo Kenya kwanza thio nondusu na kwanza undu wina thina muno ba ukambani undu akindu kimwe mutongo yulo na atwie atongoesie Kenya kwanza anayumwe ukambani na anayo na bina ugethe anu tongoesie mheshimiwa Senator Muthama na eva dake gavana Mutua oko ila melini nelo natona lelela melini mheshimiwa Muthama wethe anu kwigwa atena mugu na wasisia patengu withi anu kona atena mugu yundusu nendo kutapia undu wikite ni kana yungusungie kwa kula sia azimio yu undusu no wasisia mheshimiwa Muthama wase mheshimiwa Muthama muno ndu nyekweana na woni wakwa na onu ngusisi osindu cia asiende Wadi Manzebe ndu kona ikuna campaign ena bina mwingi muno ona ndo muona campaign ni cia Ruto kamba muno na ndo muona campaign ene o recently MAKUENI ndanaibo masako ila melo kama masako ndanaibo yupe kindu kimwe ni thi twengi utabia ta mutaalamu na yu kuona mukuzani osu ukona muzuku manosu webaya weba mololongo ndukoneta muthuku nendo utabia oleta kuthukata yu ene nthima Kenya na kwia measia ati kyo chama chuke tikakinenga miongo eli yolwathiana lakini miongo na yolwathiana tikasisia mundula utona kutwithukisha niwe thukisha niwe pe mukuni wazimu ba wasia ati mheshimiwa Kalonzo ndasise withie ona kutwika no kwenda mheshimiwa wa bina na kula ndana ungamya andu ndana asie yandu kunena na kukwati ya mheshimiwa Nzioka Waita nendo kutabizia ba kana Waita ena ati masaku ainge muno na ula maunje na ageweta wasulu ena ati masaku ainge muno undu wabinya na mheshimiwa Mwangangi mena ati na yu ukazi ati mheshimiwa Waita ndena andu na tikwenda umutambua nenda ukutabizia ba kila chaila kwizo kusana sene chokiu na kwa kuongela kula mheshimiwa Raila no toni wa kuongela kula nundu achukethe wo kamba nundu achao yu nithe ngikuyate na nithe to njazia zoning tinzeo kwa kula ya Musumbe wa nengandu ana mwana wa kuungama me katika kikundi kimwe ta yucha azimio yuba ina paina mheshimiwa Wabinya paina mheshimiwa Waita azutia tongo ele maunje mena bina nesa nundu ele mena bina muno nenda ukutapia ndukeze kwasia yutwe masaku ndukeze kwasia kana nganyetu yana yulwa yana ni woka asindo gavana wa masaku ndukeze kwasiu atongo yazumele kilomwe ena mashinani nesa muno na atongo andwala ukakusia moke omukune yakula makamba chekule zo la Raila ala wabinya ukusite mukune kula akamba chekule zo la Raila ala Waita ukusite mukune kula makamba chekule zo la Raila na ita kweta kule zo yamba ta la Raila ni ongelete kula undu wake ele pe undu wake ele kwendo nenge mwana ngutabi pe musia isi omwe waweta kindu chapata muno na nuseo nyeta mutaalamu ngatabi akamba ati tilaite na pe kindu kimwe chawetiwe no mukamba chawetiwe ni chama cha Wiper kicha mheshimiwa MAANZO na ni murabe dio yulo amale 10 lakini ndema atatio kitungia na no kivukumita okethia ni chama tethia mogie me mukamba ati eithieju ta Wiper na ta mukamba te lokwata te ile ukwata Raila kura te lokwata tinga kuoko na mamina kumweo nage UDA kwanza mituke kalati ameati nundu mweyo mwikambe lo kwa datinga kuoko yutendo munenga solution na mabanga ni mo solution
Yutilie pa uwo ni withiwe wibo na wibo nyeitele kaneta tumithelo na wile tawo yes uyu mara pe sindu ina siabata muno katika usakwani wa utu wetu ni wanjilile mengolele Mwai wa mama na sindu ile sithitwe bo UDA ni thaiti si ile ni myawizu Kenya Kwanza ni thaiti si ile yes ni myawizu kindu chambe ni kumanda deputy president nenda ukotapia ibindela Kenya Kwanza mana amandie deputy president na maseto kwa Gachagua nayo Azimio mama deputy president na maseto kwa Karua yes nenda ukotapia kana alama 9 plus ni Azimio tukita bau undu wakele yes ula pala yu Kenya pala Kenya Kwanza ito na pita yaitie ane bata muno yes wazi tukita bau kana kunenge mama tukita umala nenda tuke wapi opinion poll opinion poll yes tomini yes azandi yue peke ndu chapata muno kiende na ni kwati omundu pe mundu ambia ndina asisia pe musia wambia ni wazisia mheshimiwa Martha Karua Eldoret yes wasi ni ano tawona kwa hata winando anando kwe na ati rally yake ya nando ingi nando ingi yune pa ungu rabio ndo akele yukasisia yuto munde peke ndu chapata muno wailo soma yu munde mheshimiwa Raila Odinga na mheshimiwa Kalonzo Musyoka mendete thimwe lakini makendo otanisia kilo mwako ne campaign yaendete undu be muthana mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Narok iyo ya Kajiado iyo ya Kajiado be muthanyongea ya Narok na Narok na ndana ina mheshimiwa Raila Odinga na ake Karua engalikwa yengeweka yupe kindu kimwe Kenya Kwanza meo need kuika make hesabu ingi yu Azimio meno otoni wao kuna campaign ina kana itano sina andu mena vina muno matembete Kenya lakini Kenya Kwanza yu campaign lesi ina vina muno metengemea munini wa muzumbie chao eweka nikina noni ya Gachagua weka pia na mheshimiwa Mutua yuko kamba no andwazu ndema matielie ukakuli wakamba nundu akamba meo bane moti unena namo makuya mheshimiwa Mutua nundu mheshimiwa no utielie kutuika no kuna campaign zina kitumi ona ni ukuya Gachagua no utielie kukuna campaign zina kitumi na ko nibongo asia nibongo nyeni thange mataonde Kenya Kwanza yu siko yesu ni mana siko yende banini aya kwati ya Bubara FM na nibongo unenge woni wako yulwa opinion poll bwana Wendi twimina ino niyo kulia muri ndiye na tweselewa muno sasa nibikie opinion poll ile no ile umanikana mheshimiwa Raila na 42% na mheshimiwa Ruto na 38% na bombe bawiti nanga twaseta mwako ya mbea mwako sunge withela mheshimiwa Ruto ayo lomono ndi wayu onekaende na kuthea anake mheshimiwa Raila ende na kwamba kuyana na makula sia mawoni esu ya oimetokenomito ni info track bwana Wendi ni wiki ya opinion poll na opinion poll lazi tha yumo ino sia maondo aba kiuteti si that si genuine kuyana nago okay tuweza kuigino opinion ndo ni conduct wa ni ditengo involve katika opinion polls na nino miesiona nitiara ile yulo sia info track but according to me wa compare it ya campaigns ndo siendete ndo mana assume zetu ina siosa yana kwa yana ndo nino ikiebo marumas kana nina corrupt to ni government sijui nini government agency ni nake ni nambe doge kamba kuona ni kana Railembe info track no yoga yasia na kembe okay tuweza kuigino no challenge kula tui in one or the other tuikaze tubike bumabikie but ndina siosa yana kwa yana but sio nike opinion polls weke ya mheshimiwa MAANZO opinion sia latest kwa hiyo tinane kwanza bebe ndo watu ya mheshimiwa Ruto no tongwete kwa kiimani na andu ingi metha mayona tayo wa UDA bebe ndo wazi akulika kuno mundi Ruto ni wozi na wo mundi ka kuno mundi na naso kana sia kima nijoke kanditamini mundu loka tu ugo oito ola mheshimiwa Martha Karua udukuje kula nabo ni moito na no bindu itandwa inge
uketha na ati no kuthi Central Kenya eweka ukono wako no rali na bumbe ayambizia na bikaitwa UDA lakini bafikie bantu aka kutakuwa sindu cia muno muzuwe thano no yakandika bandu akautubea na kathi kuni kwata maundu ndimaende na kupinduka na ila opinion poll isine kitu factor ya wipe and naibo kuni kwata opinion poll le kukaikwa ngiju factor le nayo boni ni kunywa kwa Martha Karua kuni kwata le kukakwekwa ingi nitona yengwa thembe ange no go opinion poll ni manipulate hawa lakini vile wewe tukizia opinion poll kwa radio meke madukanyo no we wao ene ndime wa makuna simu na makuna opinion poll maana na tukisi Raila Odinga na score 55% na kaona William Samoei Ruto asko 44%. Kwa huwa sisia na Friday biti kwa sisia nukuona yukwa na sune ene ndima na kuna simuwipa serikali nukuona mwana Raila Odinga yulangu na kicho ndake nalikile appointment ya deputy president kwa unevo Paul ina tulumukanile inondo CEO wa infotwaka ine na none ayumia polezu nona isekiuni kisangi kwanzia mukane lengi acha kuosa running mate undula waswe running mate kuongelelo boyu UDA wasisia mbausitu ndo mutumia wanena mbausitu sina capacity ya kumya mikutano kone ngona mweno palukungale kwa nezo hii mbausitu yu mbausitu sina utwi sina weku akumbanya mikutano na unduko na maweku azita matonya ko cost muno nenge na mukaze kula ketha manena nya mente ni mweno tonyo zu owetwa ni bwana FM anuwetikela kana Kenya kwanza waweta hii but TO regions wasia western twisawa nweneta ba ukamba ni wamote sawa ukamba ni wasia mheshimiwa muthamanu na konwe muno ni ALFRED mutwa no wasuka ku concentrate na masako etikebile chake ku wazio kambani bena thina ukambani bena thina niwetikela bena thina ku mwenko na mheshimiwa mutwa hii nomba ya ukamba ni kwenda kuua natio toiwe chama ni witu aziando ngama pondi ya mwemwe na governor ALFRED mutwa aisu kauni ka tukonie ta leaders ni ka tukonie okay yu ando asima teka litu nzi nesa wo ipaitho na ya chances yo skoko no like mutwa na mheshimiwa muthama makekala mesemwe ukamba twimbwa na thina na hizo maikala ni makwekala I'm sure they will sit okay FM opinion poll kwa natikemo no wele sienda tikemo kana undwa mbei nye elo wana ni analyst ni na masomo yes na bei somo yemwe ni kete kitungelelo katika level ile cha kwenye kete ya masomo itawa statistics na yeso mo yu ila na ikalle ni kete ni anda biche kana elo kwika utwiwondo ni wenda ukathiuka mantha mauo kila ketawa facts ukayuka mantha mauo na mauo opinion poll ni kindu kimwe kitona kuonenga nzia ya kuona uwe balauwe na opinion poll ino yumiwe undu wambe uwe wa mheshimiwa MAANZO aweta ni kana ona yumwe kwanza mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka ndaya na seto kwa Azimio yes na nune uye undu azia munene wa Infotrack azia kana mwandu wa bitho isia itwe muno nundu wa undu mano sie munini wa Musumbi na besi ndule ngwenda weta yulu au undu wambe nendo wotabia kana kadi ya Martha wa Karua ni nasi simu yandu inge muno kwanza onaitu ta analysts ni utabia nesa tineze kana mheshimiwa wa Martha Karua atona kukuna campaign undu tunoni eka nundu amwetiwe na amina kuwetwa alikanziani akuneta campaign na undu wa keli undusu nendo kutabia nuthengeani ise kula ya mukamba muno nundu peke ndu kimo mukamba onenda nunenda mheshimiwa Kalonzo Musyoka amonya ati twathi una na ni kwa letu ile onena bali na
nina wetie na ninonie kwanza ninonie ngitumiwa na cia ingi maimbea mutaalamu ise kana Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ilo kumila amino tabia ate image mathiazimio makathi na niguo nekie na ni manaendi ngulika na wewe binda wawe tie kindu kiu unge kwanza na kita utumiwa mitandao ningi unutwanena hapa wa kiwetie yu pe musia isio mwa nena kindu ba ndenda tikikile ngise mutheze kana mwithukisia ngwenda kindu chukisiwe undu mukamba ukusisia kula eno yukita kila kitu no tuma wona akakundwa wenda ngaleko yiba utono sisi angaleko eno yazimio monango nye ndio mwazize ne azekela kitu no tumazisi hapo pe mukunyumo wazimu ba wazi ati wa kalande wasisia Mheshimiwa Raila Odinga miaka yake no isonga ngete na thi kalam yu akoso zumbi ethe mutumia ukethia ona ndena maundu maingi muno mautembea Kenya ni pepata aketha itumana aketha aitumo ailo utuma munini wake na ulongi uketha ye munene wa serikali na munene wa serikali nu automatically oka kwetha Kalonzo Musyoka yuke ndiyo ukethia nikikuonye mukamba kana uzumbini ula we Raila mukamba utotha kwetha atebasa yu uzumbi wa Ruto pe mundu mukamba one kwete muno uzukwiwa Mheshimiwa Senator Muthama na uneni unduzu wa ubetukani wake na Gavana Mutua yu UDM akenda ni ukutabia muno yani unduzu no matulete ngo muno nundu Mheshimiwa Muthama ni mundu wito muno katika utombo iwo kamba na yu asia wenda ndaungama kiwanza kitani kimwe na Mutua ni uzini wazi okangetina yu amino sio kangetina muna mwati yala meati UDM okamba ukwa uteti andu maileka la mailili kana na maitepo nzezu mwati no yonzela nzio kwa wende ina kwati ya nzezu yupe kindu kimwe na asize katika akula yusi ya AENI for track wenda kuotabia nyeta mutaalamu na asisia kula sia Mheshimiwa William Ruto nijambiye kuonania percentage yake ketha ipa yune ukutabia range kukalea kwethe wa kindu kenene muno byo kito no ciananga kana kaise obyo kula yake yutiba umunde yutiba ukona tinena tiendete na policy ya AENI for track na Kenya ondu ile katika andu yana andu 38 ku ni kwa tena nengetwe ni 38% 39 tuanenga 39 38 yes ethana nengetwe 38 ni utabia nesa ta mutaalamu kula ya Mheshimiwa William Ruto pau na wende wizundu kima chai tene kana tukepa na ndukolwe kasangu kuonda bia wende wizundu kima kene kiwa ainge make imani ala nene na mona ni maana na cheta mutaalamu anambi yati kwanza kima kenaisi ando amekwiti ozumbe izuni nilots ona tiendo nena muno yulwasyo tiendo nena yulwani ni mo tisiani sia mundu la wikasha kwa na wikarwa we ula tikuona pusumbini titona utethe kamuno nu nyindi secretary la matumite lakini andu ala meonena na kima muno niwe maimbe kana andu makima ni maiti masisia nimekuona Mheshimiwa Karua niwe matona utumia kutethe kamuno na nicho kuigwa nimekete nila kuigwa Mheshimiwa Kiunjuri inena na kazi ati na kitu kike kunete muno UDA na UDA nimekwenda kweka housekeeping male kweka housekeeping ni matona kwazi mpaka 35 ni male kweka housekeeping maketungiania makula ni wala patona kutha bande na ene ba mundava ndi mutongo iwe na uito mwingi muno kwa ile kutha yumala western akathi Mombasa akathi Rift Valley akathi kula kwa niaba ya Kenya kwanza lakini tikuona aziku nundu wake yani tikuelewa kitumi lakini kitu kitoa notuma kana ndukwitha nda kwata batonekana social media pia za kuona yaje mundava nokulalamika zengo kuona yaje kingi nokulalamika sindu duka zile yaepio ondu tukwazia opinion poll dukamelea hivyo nenda tumine ba na vukwa opinion poll ikule no yaku na no kwa metuki opinion poll twa sisi miaka ya witi na twambie twikadhi ba samna 2013 2017 ene ndingi mona Raila no atongwaze ande no opinion poll measia no the same no gutongwaze ende kula zia kuno maundu mayani kino ngwenda ukutebia kemane kana wenda ngale kwenge trigo mina obu ni wenda ndati pomona ndipe joma peke ndo ngwenda erazitazi
na nana wa makwa ba na siasa MAITU mamame patengo ona mheshimiwa William Ruto aina miongo 3 yulwaziana nundu ni waekeiye pina wake katika kampeni pate mundu ungi we kampeni na pate ngwe akuna kampeni na hata byandu ati na kwanza ayeteka slogan kama kaila hizi ketawa bottom up na niwe zundu andu aingi makozi ate imake maize kana mutongo yu atwika muzumbe pati trithini ya ambe tikauma ba tamba teba yulu na kazamuka kama changa mushana na wethe nikatumita mamwati ya you nepa nokie andu angi mekwitia uzumbe na boka fakita ingi na nendo gotaye ba fakitela kwanza fakita ila nene piu ni fakita ya mheshimiwa Karua na mheshimiwa Kalonzo kwithiwa ni odo yao na ni mapo ya hata UDA ketha iba to ndeka Kalonzo atiko maina amboya ile either Kalonzo athi Kenya kwanza kana unga meweka boy hizi sio maina sio na hii mwene succeed you Kalonzo lo no kiangale kweno nendo ya mwito wake wonde unokie bala be azimio yuko witi nendo mandakana ndukone kula ila ya miongo 3 yulwa ya na mheshimiwa Ruto tetai yako yawo evindane ununa kuye fact that sisi evindane lakini uzi ndolo betu kana tazika betu kana nisho kona certificate ekula balazi okay aya nenda tumine naende bana FM utanambo kunda kiwu ndero cia kusia muthia twiminukirire azia izia na edukiza MAITU ina mwendete muno itunena nacio nene andu aima na tite yaka akamba MAITU na twende na kweka kana withi nitwanenga no mami na itwanenga ne uwe njumela bio pe kindu kimwe na iloweta na ni chapata muno you nukona ukamba pezi ndwili tukwenda kwambia kwizile yulwasio nundu inenda akalange iweta na kindu chambe no kibwa ukiuchakele kindu chambe wasisia atayala mamu kamba katika utaiwa mu kamba pepa ndu tende mutai wa mukamba na niti kwenda mundu atwika mutongoi athika kiwango fulani akaambata akatwika mutai wa mukamba utekwenda utongoi na chama fulani nundu yukwiwe tekayite uketha twina atongoi mate chamani metha maita pia mukamba ndu tekwenda na nendo kunayangelekani mheshimiwa MAANZO nukweto sindana na mheshimiwa Kibwana na mheshimiwa Kibwana yana haki yake ya kuicha kibela kiloko endi yukethiwa yutikanena neza takamba umanyula wina mheshimiwa Kibwana timwambatia ugethia onatiwa kwetie kibela cha sehemu fulani akatwika ati ni watwika mutai wa kamba kibela kila ukuiwa mheshimiwa Senator Muthama level ila uwe onake ni waile kwambata akatwika mutongo imutai wa mukamba ona mheshimiwa Muzela ndebaza na bau na niti kwenda tiendeye na mbe timande ukwa ona mheshimiwa MAANZO no ukukwa na bige bandu with you ni wa yani ni ukwiwa yani eno mani mwingi na ndaile kuunga maana chama fulani cha chena mulengo fulani yu akatwika mutai wa mbaye yonde niti kwenda tambie kwizile onto na kwambata bau nikana kwambata bau tege kwizilia ati siasa nisio kindu kila kiyo twenda mna peke ndu wiki yulu wa siasa peke ndu yulu wa kutuka governor peke ndu yulu wa kutuka senator na peke ndu yulu wa kutuka MP chelo twika mutai na moni wande wa mukamba nezu ne yombo yasya nizo yombo yasya na bune bo miendele na bune bona amine ha na ina mwende ozio twakwa to mwana wangu akwe kumbeni tegeze kumbeni na kiyuma na musakwa tina ina ngai mwathima ni muvya muno bana FM nondo akoka kupata masama kuna kufika bae kumbeni mheshimiwa MAANZO tumine kana sie unena ni wa mundu we musio muno na nenda na mwana mwasa muno tundu warale zila siende na rale ni siadhina samuno na ndia kana bado tunapata muno na gavana Songo kwindwa gavana wa Mombasa kana pina wa mwene ndwendwa na nende ona katiba kaitu nakondo wau vandu va IBC kuna siasa kana wandu ala masukumezi gavana Songo na kaungame kindu kiki twa kula kwenende kulo kuiko katangava na okay na ni zina zaki kikathiu gavana Songo ndala watu kangava na wa Mombasa
na endi joka nase kana bado niungamite kibila cha senator kuema kuweni county na kwa ndo mego kaza ku mitandaoni matia zeni kikwetia nina kililo ni IBC na njamba kushoka netina undu ni oshu kuela meko na kusila ku mitandaoni ta matuma na ungamite muno tesita na muno na gavana wa mwalimu wakwa na mwalimu wako amia wangi wa make na projects yake lakini ngaya tu bichekwo kwenda kwake ngamatia na kula inyi ngilima na tatu we MAKUENI kwa asante nende all the best mheshimiwa MAANZO zikayoni za kutikebela haya bwana Wendi tumino kelele ndatasia kusiamudia ngutonga mubea ndwa kunialika katika manene nyama umundi angekulia mwene ndi wa Kenya teko kambani tukwenda tuimbwe na peaceful election ni asia 07 twa witness ya maundu mai na binya tukwenda siasa tuikune na wi na tuisa kwa ndongo ile surteria ndi ito ya Kenya na tukwatia meya ile nengani ni IBC saa 10 ile siabika tubinge mikutano ito ya twenuka nundu kibindu ki satani na kikethia mashambiki monze ma KITUI okay angimata bya kula sionze tokone kwa UDA timu vya muno karibu haya naindi atongoi mubyano ndo akoka masane masemba muno saa 6:30 woni bato vika muthia mwendo muthecia wa Mutongoi TV na wa mwithukesha wa Mutongoi FM ni muvyo mwanyano ndo watambanya na itu 13 ambie ni to Erastus kithuku anzo moto ende na kunena mitandao ni Mutongoi TV Mutongoi FM na page yakwa ya Facebook Erastus kithuku anzo mwende ni wa Twitter ni @Erastus kithuku na @Mutongoi TV naindi ndeni wa ile tetu kenda mwitano YouTube Mutongoi TV Stock FM official ende na kutwatia no subscribe woni bora bikamuthia wa kilungu cha ikumbia siasa nitungia muvea ala on them abikiana kwa ile mukuni wa bisa Joseph Kawinzi director wini kanini Joseph Kiteka na indi Elizabeth Kanyiva na Sam Maunda ngaliko ya radio ya Mutongoi FM ni